Ilmuveringe Mahaasintha timmana badalumuge miyaduge dewan session mi peshuni Allahu ismuge barakatu ade eme pratama irad kuriya bahsin husharu bani al-ustaz إسحاق محمد ابتدائي تعليم حاصل كربي المدرسة العربية الإسلامية ثانوي حاصل كربي معهد الدراسات الإسلامية برتم ديجري إسلامك يونيفرسيتي مدينة منورة ماسترز ديجري إسلامك يونيفرسيتي إسلام آباد باكستان PhD عربي بهاي أدب حاصل كربي أنتهي بعد أنا كاتب رسالة مهار نموك مغمتيغا سركارغا خدمة كراتا مهار تنهر عميد قسم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية كوريغا لكترات بهرات جيغ إسلامك يونيفرسيتي ميغيترون علمي باي مسكتة كربا فاوي باي فلي لي أنا باي فاي ترجمة كربا فاوي إسلامي دعوة مسكتاوغا وعظ إرشاد دبون راديو تي في بس باي بروجرام تاوغا أمي معروف الأستاذ إسحاق محمد فرصة أروان أنا موضوعك زوان ما قلني كيف يوم ذوق متى على الوالباني وقتو ديها منيتو تقيدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول هشارة دين جهفا ميوا موضوعك زوان مغلني كيف مي بيبر كي ديهراج إسلامي يونيفرسيتي کے فراتم هشارة دے بيبر مي بيبر گا بلالي فوانه magu gellumaki kobakan adi hama ehemme magu gellen dimawa sawabtaki kobakan adi hama ehemme ege natija adi magu gellumun salame vani kihnekka magu gellun rungun kassalun nuwata magun beerun nuwata rungun nukutun nuwata magun ifaraivun nuwata magu badal kurun arabi bahuga milafzu ad-dalal ميمانا غا بينن كريفاوي الضلال جمانه كي ماغو گلون ادي همه هم اري باهوغا ماغو گلما الفسكو ملفسس بينن كريفاوي الفسكا كي اي توشي گنم بيرون ماغو گلمه بونوي باهوغا مانه كي شروي حدتكم بيروي وردون كوم اچكوس اچ دتر كرم وانه ماگيوي قرانغا ايمغا ديفاوني الهدى ميغتون الله وحي كربني قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والذي قدر فهدى مغو هنغاير تباوان جهه قواعد قانونكي ايغ سوبون هنغا ميها دوا ميها نركلن سلامي كوديچ هم افدين كوم مخلوقكا كوم ديري اچكوس قواعد قانون تك اچهي حياتو نظام هفيت متكا لوافوي انسانا ديري ولمغ حياتو نظام هفيت متكا قانون تكا قواعد تكوي اي قواعد تدو كلها في نما اين هدوي خالق وانت الله دكبي هد مغم بيروي مغو گلي گندي ميگوتون ماو گلم مديروا سوبت ورب وسكينا زوانم ماو گلم مديروا سوبت وگتريگا فرتم سوبكي نفسوگه نوباكا نفسوگا اكليگم وانو لفاكما نوباكا مي ماو گلي سوب الله وحي كربا فني ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون مياتغا الله وحي كربا فايوني الله ge manhajun ekkiba wefawa magfure difawa bayakamed suwalu fedene kantattake magfure difawa mihun ge kibagave ege terega emihun miskitan narani kiwe qur'an nukiyawani kiwe hidayata furagastini kiwe allah ge wahi basulga afaden isfedi ayat ge maana ga emihun kibaga heven neti ehem wima emihun mawgel medweri sabta kimi mawgel lifawa mihen nama emiha kam mag olen dimai furatam sawbaki emiha ge amile nafsuge nubakam ge sawbun allah taala kuttamwan anna evves miha kan ilahu evves miha ka ilahu fassala wa fenwe ilahu ge hadratun kamakan edif miha ka ekam edeva ilahu ge hadratun hidayatan edif miha ka e hidayat devwa
الله وهي كربني فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ميستكم نبات اللمي مغفرة فشم الله إميهم جهتوغا سكة جسبي أي مياتوغا أنغافة وواحكيكي أهرنكي رانغالو ميها كنوي كيفين هباي ميهم سوال وفدا جوابغا بنانغوتي هداية كسبب تجلوالي إفداين بنا ميها أميلا إينا هداية بيرنو مسكتا فاسفغتو دانه إسلام دين أولم فيلوانه الله إله كلدوم وانتكم كداشوغا هوريها كموا إله أهرمن حقيقة وجام مي مجلسك بيتي بيس الله أدي هم يهم مفافاج موجاوس مغفور ديكن دني الله جس إرادة كداشون إله إرادة كربي علىكن هداية دكوا إرادة كربي علىكو مغفور الدواء إهنا كم كويس هداية لبيني كهنا كم ما الله وهي كربا فبي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ميات الله سبحانه وتعالى أنغافي وني هداية لبيني ماغو ماو قال لي ديوانا سوابكي هسوغتكي ميهم هلاك وجندا أديها ما يهم هلاك ترين هوشهلي كمه باي زوانونge وغوتا هندوم ويسورن هاويراجي هندن بيكار وجنداني كوفي ميز دورغيا منفوه فيلوما هدافا وبغيچا غستورغا أديها ما يهم مالم تهوغا كما ونينما ريغن وغوتو جهم وايرن ايناගේ බල ෂයතෝනා සවාර් නුවන් වි එව්වෙස් සවබෙන්නේ එෆද මීහක ෆාෆ් වෙරිකන් හොදා දිනුමකි ෂයතෝනාගේ මච්ච ලාසිම් කමෙ මුමිනුන්නකි හුස්වගත වානේ බයන්නෝ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩා ගන්නවනි වගුතන් එම්මේ ෆර්වාතරවි අදි හැම එම්මේ රක්කාතර වඩා ගන්න බේෆුලකම්ගා එහෙන එකම හයාතුගේ දතිතකා උදගූතකා මෙද ශකුවා කරා මීහා එමීහකන් එවනි හයාතුගේ හකීගී මාන ඔලිෆා බයි සලෆුම් විදාලේ ෆවේ ආරාම් කුර්මකි බේකාරු කම මීහක මාගිනෙන් ආරාම් කරණි නම එමීහකි බේකාර මීහකම් ගා දන්නාශ මව්ගෙල්ලුම්ගේ තිම්වන සවබකි මරු හඳාන් කුරුමෙන් නැති උම්මීතවගේ තෙරේගා ගෙල්ලිගෙන් දිමු උම්මීතවගේ තෙරේගා ගෙල්ලුමෙන් දුමේ බුනා බහුගේ මානේකි දිගි උමුරුගා නොත හයිද්දිහ අඩ්ඩිහ අහර වන්දෙන් මරුනුවේ හුන්නානේ කම තිමා ඛියාල් කුරුම් ගින zuwan maru ei vedane kamikkamga sikundin tasawwuren nukure eba mihun hikurani hama ekani marwani umurun dosi mihun kamga ekamaku maru umurun dosi mihunna zuwanunna tuttukudinna baddal kure ei hama ekani umurun dosi mihunna ikkamennu ummita degdemen dani insana ga khiyali folage terin gelli huswe diumge sawbun abadwes timaga khiyalun timanna miyen kamik qur'ana me migota timage duwasta gunumuga umuruge duwastan hedako gelligende misalaka timanna ulum miwen kamin hasil kurma fahuga islah qur'ana me miwen duwastahkum feshiken alukan kurma farwati riwana me fasfagut namad qur'ana me roda mahfahuga islah wana me hajju mafahuga rangalan hewlafa mi hikam ga wana me umurum fansahavre mati umur rangalu dirul men ulena me mihuriha kamaki ummi dai khiyali fola mikan digula nota migoda hussekan khiyalun digudemmumaki marumatin handa net kurakame emme fahum maruwegen da jeheni tawba nuwe mifada faraitaka suwal koffinama aharen adi rangalwana mifada jawab tallibe kongirakum jawaba suwalaka jawaben nulibe magu gelle hatar wansawaki aili tarbiyatu ge dawru kudam tarbiyat kurumuga emme furatama ele binga edigendani geeterin tarbiyat kurumuga aila ge dawru fahakan aiswani kudefa ekan egota magfahiwegen gosfawani hama aila ge terin tarbiyat qur'an ehin daira ta ka tarbiyatuga aila ada kura maqam dukollani ekan kurumga asasi dawru ada kuran jihe aila ge ehi terikam vesnu himene gota dari mawgelligen diumuge emme furataw sawbaki maimba fain darin tarbiyat kurumun ekkibawu mai darin alanula masakkatuga demitibu adi aili masratakai maimba fainge meduga onna debasumai ararun takai adi darin tarbiyat kurumuga maimba fain eggalakan nerumai nuwata geeterege ma hawla lolun aran dimawa fada halat midurumaki ege sabun darin sulukan asar qur'ane kame mige sabun ekudunaki sirriyatuga amilla kankan kandala ekan hamana kunuwata geeterege ma hawl fiyawa ehem ma hawlege ekwerin ikhtiyar qur'an wata geeterin tahammul kuranje weena ke kulunge sabun mawgelluman hushele ekudin tehkamga ekudin wegende adi maimma feinnaki wakifa baynnama ekudin ulenjiheni dommam megge alalumge dashuga nuwata mammaya bappa wariumge sawbun ufedunu nafsani balimadkamai ekamge andirikamga kama waninama ekam wegen dani darim mawgellum medurwa sawbaka ekudin mawgellen dimay fawani alaluma belun terikamai loibai kamehitmai rangalu gotam magudakkane faraitakum ekudin mahrum fawmu
ಫಸ್ವನ ಕಮಕಿ ಮದ್ರಸಿ ತರ್ಬಿಯತ್ಗೆ ದೌರು ಅದಾ ಕುರ್ಮುಗ ಫಸ್ಯಹು ಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ರಸಾ ತೌಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ದೇಫಾವನಿ ತರ್ಬಿಯತಾಯಿ ತಹದೀಬವ್ವರೆಂ ಇಲ್ಮಾಯಿ ಇಲ್ಮು ಉಂಗನ್ನಾದಿನು ತರ್ಬಿಯತಾಯಿ ತಹದೀಬ್ ಬೆಫಾವನಿ ಸಾನವಿ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ನುವತ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ತರ್ಬಿಯತ ಅಖ್ಲಾಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫದ ಫಿಲಾವಳೆ ಎಹನಿ ದರಿವರ ಫಿಲಾವಳು ದೆವೆನಿ ಇಮ್ತಿಹಾನಟ್ಟಕ ಮದ್ರಸಾಕಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ಫಹು ಕುಜ್ಜಾ ಅಮಾಂಕಮಾಯಕು ಬಲಹಟ್ಟಾನೆ ತಂ ಮದ್ರಸಾ ಎತನುಗೆ ದೌರು ಅದಾಕೊ ಅದಿ ರಿಸಾಲತ್ ಅದಾ ಕುರುಮ ಫಸ್ಟಿ ಹಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಗಾವನಿ ನಮ ಜುವಾನುಂ ಎವನಿ ಕಾರಿಸಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗ ತೆದ್ಮಗು ಮಗದಕ್ಕ ಅಮಾನಾಯ್ತೆರಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಮುರ್ಶಿದುನ್ನ ಹಕೀಗಿ ಮುವಜ್ಜಿಹುಂಗೆ ದೌರುಂ ಜುವಾನುಂ ಮಹ್ರೂಮ್ ಮಕಿ ಮಾವಂತಕಮಾಯಿ ಬಫಾವಂತಕಮ್ಗೆ ಮುಅಲ್ಲಿಮಿಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ತಕುನ್ ದರಿವರುಂ ಮಹ್ರೂಮುಂ ಫದಕಮೆ ಎಹಂ ವೆಜ್ಜಿನವ ಮದ್ರಸಾಗೆ ಮಾಹೌಲು ಬದಲ್ವಾನಿ ತರ್ಬಿಯತಾಯಿ ಎಕ್ಕೊ ಬಿನಾಕುರಾ ತನಿಗ್ಗೆ ಬದಲ್ಗ ಮೌಗೆಲ್ಲುಮಾಯಿ ದಶು ದರಜಾಗ ವಿಷ್ಣುಂತಕಾಯಿ ನುರಂಗಳು ಅದಪ್ತ ದಸ್ಕುರಾದನಕ ಹವನ ಸೌಬಕಿ ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬಲಿಕಶು ದೀನಕಿ ಜುವಾನುಂಗೆ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಬಿನಾಕುರಾ ಇಚ್ಕಮ್ಗಾನು ಹದಾಫಿ ನಮ ಜುವಾನುಂ ಮಗೋಳೆ ಬೈಫಹರ ದೀಂವೆರಿ ಕಮಫೆನ್ನ ಆಯಿಲಾ ತಹುಗಾವೆಸ್ ಮೌಗೆಲ್ಲಿಫಾವಾ ಕುದಿನ್ ತಿಬ್ಬಂ ಮೆದುವೆರಿವನಿ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ದೀನಕಿ ಹಮೈಕನಿ ಅಮೂರ್ತಕಾಯಿ ನಹೀತಕೆ ನುವತ ಅಸ್ಕರಿ ಅಮೂರ್ತಕೆ ಫದ ಇಚ್ಕಮ್ಗಾವೆ ಫಾವತುಮು ಮಿಫದಿನ್ ದಿಮಾಫಾವನಿ ದೀನ್ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ನಫ್ಸ್ ತಹುಗಾ ಕಂಕಂ ಮನಾ ಕುರಾನ್ ಹರ್ದನ ಬಾರಿಕ್ಕಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನೆತುಮುಂ ಕಮ್ಗ ವುಂಗೆ ಕಶಿಗೆಂವೆ ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ದೀನಕಿ ಹುಸ್ಸೆಕನಿ ಫರ್ಲಾಯ್ ವಾಜಿಬಾಯ್ ಹದ್ದು ತಕಾಯ್ ಉಕೂಬಾಯ್ ಕಮ್ಗ ಎಬಾಮಿ ಹುಂದೆಕೆ ಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೀನಕಿ ಮೌಗೆಲ್ಲುಮು ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕೊದ್ದೇನೆ ವರುಗದ ಬಾರೆ ದೀನಾಯ್ ಮೆದುಗ ಜುವಾನುಂ ಹೇರಿಂತಿರಿ ಕುರುಮುಗ ದೀನ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ತಕಾಯ್ ಹಮ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆ ಉಸ್ಲೂಬಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರಾಯಿಚ್ಚೆ ಮೌಗೆಲ್ಲೆ ಅನಿಸೋಬಕಿ ಮಾಲೂಮಾತಾಯಿ ಖಬರ್ ಫತ್ರಾದೆ ವಸೀಲೈತ್ತ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಅಖ್ಲಾಗೆ ಮಗುನ್ ಜುವಾನುಂ ಇಕ್ಕಿಬಾವುಮ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ರೋಲೆಂ ಅದಾ ಕುರನಿ ಮಿವಸೀಲೈತ್ತ ಮೀಡಿಯಾ ಆಮ್ ಮುಸೂಲುಂ ಬಲಾಫಿನಮ ಖಬರಾಯಿ ಮಾಲೂಮಾತುಗೆ ತೆರೆಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಾಕಿ ನಜಾಹಿ ತೆರೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಕೆ ಫೊನುವಾ ಇಷ್ತಿಹಾರ್ ತಕಾಯ ನೋತ ದಕ್ಕಾ ಫಿಲ್ಮು ತಕಾಯ ನೋತ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ತಹುಗ ನೋತ ಖಬರ್ ತಕಾಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಹುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ತನೆಗ ಫೊರುಫಾವಾ ಮೆಸೇಜ್ ತಕೆ ಹಿಮೆನೆ ಬೈಫಹರ್ ಸರಿಹ ಸಾಫ್ ಕೊಂಗ್ ಎಂಗೆಂ ಹುನ್ನ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರೋಮೆನ್ ನುವತ ಕಮಿಗ್ಗ ಮತಿಯಳು ಮೆನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್ ತಕ್ಕಮ್ಗ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ತ ವೆದಾನೆ ಮಿಕಮುಗ ಮಸ್ಸಲ ಮೆದ್ವಿರವನಿ ನುವತ ಶಕ್ಕು ಎಕ್ಲೇಗೆ ವನಿ ಜುವಾನುನ್ನ ಫೊನುವ ಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಹುಗ ಮಸಕೆ ಕೊಫಾವನಿ ಮೌಗೆಲ್ಲಿಫಾವಾ ಫರಾಯ್ ತಕಾ ಮೆದ್ ದಳಾಳುವ ಜೀನೆತ್ತೆರಿ ಶಖ್ಸಿಯತೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕಾದಿರುಮ್ಗೆ ಸೌಬಂ ಮಿಸಾಲಕ ಜಿನಾಯಿಕಂತ ತಕಾಯ್ ಮೆದುಗ ಹೆದಿಫಾವಾ ದಿರಾಸತಕುಂ ಫಾಳುವನಿ ವಕ್ಕಮಾಯ ಹರ್ಕಶಿನ್ ದಿಕ್ಕುಮುಗೆ ಎಸ್ಸೌಬಕಿ ಫಿಲ್ಮು ತಹುಗ ಫೆನ್ನ ವಕ್ಕಂಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಬೆಂಕು ತಕಾಯ್ ಗೇತಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಜೆಹಿಲು ಮೆನ್ನೆತಿ ವನ್ನ ಮಂಜರ್ತ ಜಿನೇಗೆ ಅಮಲ್ ತಕಾಯ್ ಒರಿಯಾಮು ಉಳುಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೌಬಕಿ ಲದು ಕೂಡ ಮಂಜರ್ತಂ ಹಿಮೆನೆ ದರ್ಶ್ ದರ್ಜಾಗೆ ಫಿಲ್ಮು ತಕಾಯ್ ಫೆಷನ್ ಶೋ ತಕಾಯ್ ಲದು ವೇತ್ಕಂ ಕೂಡ ಹಫ್ಲಾತ ಮಸ್ತೂಮಾಯ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೂಯ್ಮಾಯ್ ಮಸ್ತುವಾತಕಿತ್ ಗೆಂಗುಳುಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಸ್ಸೌಬಕಿ ಎಕ್ಟರುನ್ನಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಿ ತರಿಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ರೋಲ್ ತಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಏಚ್ಚೆಹಿಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿಫುಂ ಹುಳಂಗೆ ಗೊಯ್ತಕ ಲೆಂಬುಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬಾರಕಿ ಫಿಲ್ಮು ತಹುಗ ದಕ್ಕಮುಂದ ಮುಜ್ತಮವುಗೆ ದಫ್ಫಂತಿಯ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀಫಂತಿಗೆ ಮೆದುಗಾವ ದಿರುಳುಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿಕಮಾಯ್ ಅಗ್ಬುಡು ವಿಲಾತಕಾಯ್ ರೀತಿ ಅಂಹೆನುಂತಕಾಯ್ ಮಿಫದ ಹುರಿಹಾ ದಳತಕುಂ ಫೆನ್ನಂ ಹುನ್ನ ತಫಾತ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ತೆರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತಕಾಯ್ ಇಷ್ತಿಹಾರ್ತಂ ಹುಷಹಳಾದಿನ್ಗೆ ಫನ್ ವೇರಿ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಗರೀಜಾ ನುವತ ದರ್ಶು ದರಜಾಗೆ ಜಜ್ಬಾತ್ ಕಕ್ವಾಲ ಲದ್ವೆತ್ಕಮ ಇಫ್ಫೆತ್ತಿರ್ಕಮ್ಗೆ ಫರ್ದ ಕಶ್ಫು ಕೊಫಾವನಿ ಮಿವಸೀರಿತ್ತವ್ಗೆ ಜಾದುಗ ಜುವಾನ್ ಸಿಕುಂಡಿತ ಜೆಹುಮ್ಗೆ ಸವಬು ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬಲಾಲಾನ ವರಕ್ ಕುರುಕುಂ ಹಮ ಮೌಗೆಲ್ಲೆನ್ ದಿಮಾವ ಅವ್ವನ ಸವಬು ಕುರಾನ್ ಮಸಕ್ಕತೆಂ ಅದಾ ಕುರಾನ್ ವಜೀಫಾ ನೆತಿ ಬೇಕಾರುವೆಗೆಂ ಜುವಾನುಂ ತಿಬುಂ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮಸೂಲಿಯತಕಾಯ್ ಜಿಮ್ಮಾ ಎನ್ನೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ಮೀವೆಸ್ ಮೌಗೆಲ್ಲು ಮೆದುವಿರವಾ ಸವಬೆ ಮೀ ಮಗುಗೆಲ್ಲೆ ನುವವನ ಸವಬ ದಿಹವನ ಸವಬಕಿ ತಜ್ರಿಬಾ ಮಧುಮಾಯಿ ಕಂಕಂ ವಜನ್ ಕುರುಮೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಂ ಕುಡವು ಎಹೆಮ್ಮ ಮೌಗೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ದಿಹ ಸಬಬ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಕರ್ದಾಹುಗ ಎಕ್ಲವಾಲೆ ಫಾವಾಲೆ ದೆನ್ ಎ ದಿಹ ಸಬಬ ಫಹು ಬಯಾನ್ ಕೊಫವಾನ್ ಮಗ್ಫುರದುಮ್ಗೆ ನತೀಜಾತ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಫುರತಮ ನತೀಜಾಕಿ ಮೌಗೆಲ್ಲಿಗೆ ದಿಯುಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ತೆದ್ಮಗಂ ಎಂಬ್ರಿ ಅವಮ್ಗೆ ದೊರು ಬಂದು ದೇವನ ನತೀಜಾಕಿ ವಕಿಕಮಿಗ್ಗ ಜುವಾನುಂ ಫ್ಯಾಕಸ್ಸಾಲಾಗೆ ಮೌಗೆಲ್ಲುಂ ತಫಾತುಕಂ ಕಮ್ಗ ಮಗುಗೆಲ್ಲುಮ ಮಗು ಫಹಿವೆಗೆಂದೆ ತಿಮ್ಮನ ನತೀಜಾಕಿ ಬಲಿತಕಾಯ್ ಕುಮ್ಮತಿಮಾಯ್ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ನುತನವಸ್ ಕಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆಯ ವೆಟ್ಟುಂ ಹತರುವನ ನತೀಜಾಕಿ ಈಮಾಂಕಂ ಬಲಿಕಶಿವುಂ ಫಸ್ವ ನತೀಜಾಕಿ ಮೌಗೆಲ್ಲಿಫಾವಾ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ದೌರು ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಲಿಕಶಿವುಂ ಹವನ ನತೀಜಾಕಿ
mujtamauge nafret kan libun haywan natija ki azum balika shumai amile nafsuge bar derawun mawgellumun salami wane magtawge terega furatam sababaka bayan ko fawani wazifa ge fursata tanawasfun devana sababaki rangal hewalafa ma hawle fahikoddinu tivana sababaki islam dinuge hukumta angadi dina farwatirun hataron sababaki hewkankam amru kurmai nubayakankan nahi kurumge muassasa qaim kurun faswana sababaki mujtamauga namuna dekun itur ko gina kurun hawana sababaki hewai nuba kandalane mingantake mujtamau aam kurun haywana sababaki hewai nuba wahi kurun enge lohulu ifawa rangal hardana zuwan shakhsiyat tak bina kuruma ahamiyat kan dinu avwana sababaki kame hitumai alalumai ogatirkama ummidu nazarakun mawgel ifawa zuwanuna meduga dekuma mujtama gowalun ehwima mi mawgel mun salama iwan asbab kurukun algon mi bayan kuri tur tafsila kanla wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin ade mi korin algon mi timbe frunge bahas to sharalani tebe frung note kurabum gendawan tebe frunge khiyal kurta faru kurabuma ma miharu algon mi fursat arwani al-ustaz Muhammad Jawad Yusuf enaki ابتدائي اعدادي ادي ثانوي تعليم ليبيا سكول توقع حاصل كرب مفهو يونيفرسيتي تعليم حاصل كرب جامعة بنغازي ليبيا تخصص ودا تخصصك العلوم السياسية دراسات العليا Population and Development Jawaharlal Nehru University India مسكك كوراني سركارغا بيهار خدمة كربافاوي ميجيترون كلية الدراسات الإسلامية غا كياباجنما إيك كلاس تك عربس كياباجنون بيروغ خبرت اليوم دراسة كورون سياسي محلل غوتون ميهاروس تيفي مالديفز كا مسكك كوراتا نوهارو هذه سان ميديا بروجرام تغا بس مسكك كورا بمغندواتا يتدوها فيديو بيروغ خبرت اليوم دراسة كورون سياسي محلل غوتون ميهاروس تيفي مالديفز كا مسكك كوراتا نوهارو هذه سان ميديا بروجرام تغا بس مسكك كورا بمغندواتا أميما ميهارو أرغنمي دنوالني الأستاذ محمد جواد يوسف إيناجي موضوع شهر بعد وما أي زوارنا ميديا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعا عباده إلى الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام الذي علم أمته قواعد الحلال والحرام ورضي الله عن أصحابه الهداة الإعلام وعلى آله وأتباعه الكرام. كلها حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أرغن موضوعك زواننا ميديا ميجا أغنك مي بارا صفحة بيبر هم أرغن خلاصاكم مي بيبرغا اللي ألو هذا فوا بعته متش نظر هنگا دانا. هذا معلومات فورك دي وسيلة تك ميزمان غامي وني ورا بڑتی بدل تک ناسفا خاص کر ٹیکنالوجی کے کوریئرون تو ہوگے سبب میڈیا میہار مفاونی ہمیں کن خبر فترہ وسیلتا کنو معلومات فور کو دین مگے تر انگنو ما مونفو فلم وس بینو کرا وسیلتا کمی ونی وفا ٹیکنالوجی کے کوریئرون تکا کو میڈیا کے وسیلتا میہار می ونی انسانو کے وشنما فکرا ادی سلوک کے تر انسان کے ایمان عقیدہ وس کھڑلا اچک وفا آدمی فدا بار کو دچک وفا آدي باوان كروم فيشفا ميواني اقتصادون كما فيس ثقافة فكرة عقيدة آدي قبول كرون تا إجا كروم فيس ميواني باوان كروم جتيريجا آدي باوان كروم مهم لأن الدنيا كيف ميواني إمين إن عقيد نوني إمين إجوتا كفيسنو ما بار ولو فيس ميواني باوان كروم جتيريجا هيمنيف إن كمان زماني تكنولوجيا كمتشا بناء فوا ميديا كتفات وسيلة تبين كوجين إنسانو فيسنو ما فكرة آدي بوديا كلهم كي أدو كدنيا جا عندكو كم كنوه فايتي ويسكن هرب بلاير أرغون منجي ديوهي مسلم مجتمع اسمي وني اقتصادي اجتماعي أدي ثقافي بدل تك تجربة كفا أرغون منجي ديوهي عائلات وني إسلامي عقيدة إيمان فرسار كرم حملاتك أدي أرغون منجي تريجا زمان السروين إكوير كما أدب احترام كرما أخوة تريكم أغوتن هلا كلهم حملاتك تجربة كفا قوم هيدا كوري
ade mi muddatuga mige bodu bay tajriba kuri zuwanun kama wairu mi hamalato ge me bodu amazaka vesmi faawani hama zuwanu anekkonu aduge duniyega media ge nubakan kama a media ki nubakan kam gaas beenun kuru echaka miwani vefa islam media ki nubakan kama beenun kuru echaka vies rangal kam gaas beenun kuru vidane misalakan islam dina gowadu masha islam dina de kolak kura fursare raddu dinu masha islam dina edinuga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma shakhsiyatu difa kurumuga media ge wasilata beenun kuru vidane ad kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge man akhlaqa ekale faanunge ibratun furifawa diruluuma sirat haya bayan koddi adi ghairu muslimunge tereng bay mihunna nuni ghairu muslimunna mikanta bayan koddi emihun islam uma baruluma kiyes media en kuri vidan masakate adi kit ma allah wahi kurwa fawani ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin adi mi paperuga maqsadekkamga algondu hamajassa fonnani social media ikuleve gota muli media ge wasilatakun divehi zuwarunna kura nede asartahuge macca balalu dewanakama ki internet media ge wasilataka dimaya zuwanun da sababu macca balalu den zamani media ge wasilatahuga himene nedeve kantatakun zuwanu duraggendiuma barwelo hama egotan heogotuga media ge wasilata beenu kurmuga fursatu ekkan haama koddino mige turun zamani media ge wasilatahuga himene nedeve kantataka zuwanuna aila kurimatlana gotuga tasawwure hoshayelo nuni mi strategy nuni strategy ay hoshayelo de mi paper ga algondu mi bayan ko fawan bay mafhum taun dannawadan war kuruko ade media ki insanunga wujuda eku insani mujtamaga tereng wadifawa kame insanunga hayatu eki duwasaruga media ga wasilata tarakkiwam gosfawe miharu media ga mafhuma ki kurugotaka dannawanama maalumat foruka dinuma maalumat balagatu aila ga mafhum aila ki anhinaka firihinaka demedu qaim kureve islam din hudda kura zawaji gulumakun libe darinna e dema firinna darinna demeduga onna lega gulumuk macca binafawa ijtimai nizame aila ki mujtama ga bay mujtama aila wakken nukurevene insana biological makhluqakun ijtimai makhluqaka badal wegen midani aila ga sawu zuwanu ga mafhum zuwaruna ki umur furagotum badanam ashara hara 30 hara demeduga mihun nuni 16 hara 27 haruga demihun demeduge marhalata kadatu koromunda mihun kamga bone vidani eki tantanuga zuwanunga umur badani eki gota ijtimai gotum badanam ei teenage ge marhala ya jehgen onna marhala mi marhala ki insana ga hayatuge ijtimai nafsani adi biological kantata furiham wa marhala nafsani ilmuveringe nazaruga zuwan kamaki hivwara josha ilmu hodumuge edum verikama adi masuliyatu fulumge shuuru tan insana ga hashiganuga ashaganna dwaswar ade ehem mihunga macca barosa nuko amija nafsuga macca barosa koran daskoran jehe dwaswar ade islami nazarakum badana media ga mafhuma ki balagh ade duniye kankolotoga islami nuru feturi islami wargod shakhs hadarate binawegen diyi balagh nuwata deen foruk dinuma dini dawatuga sawu ehen kamun islami nazarakum balairu media ki balagh kamga denne vidani kit rasula sallallahu alaihi wasallam alam taka rahmatik kamga ma allah fanuwi duniye huriha kankolotaka islami dawat feturuma islami balagh ki islami mafhumakum balanama islami media gotuga sifakuru vidani mafhume islam dina gowadu nota dawai ki media ga islami mafhum kama belidani islam dina islami shar'u fitrifawani dawaga sawabu ad kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun al-ali imran suratu satek dewana aya hadis ma allah wahi kurwa fawi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فصلت سورة 33 آية أون بدالا فاني ميديا وسيلة تكون زوار نكورا أسرغ مچا نيدي أسرغ مچا ميغتون مي نيدي أسرغ تليغا اجتماعي تربية هرسر عائلي غلون لكش كلما أدي زواننا
mige ek israfuge saqafati zuwanuge meduga feturgen diun himene mige turun laadini fikurtaka badu akhlaqi saqaf ves media ge tenen la feturgen bade den alun balala fawani zamani media ge ijtimai wasilatogum ijtimai masatogum zamani media ge farakun ijtimai gotun harukash anagen diuma mi takfiri visnu fetirigen diuma ade mi kantatan bainal aqwami femwarga akhili den mige turun balala fawani zamani media en zuwaruna kura nede asartaka kurimatlan tasawwurege macca ade me tasawwuruge muhim baata on dannawadaana war kuruko mi algona fenna mi hayka nukutaayki em furtam nukutaayki zamani media en zuwaruna sha furawar kudinna kura nede asarta rangala denegatuම රාජ්‍යයක ඉස්ලාම් රාජ්‍ය අයි දිරාසයි කුරු මේ දිරාසා රාජ්‍ය උන්නා එමි ඉලාතෝගේ ඉජ්තිමායි ඉක්තිසාදි حالت ජෙහෙ කල් දෙනගනි අද එකමක ඩේටා බේහෙන් එකුලවාලු මේ ඩේටා බේහුගාවා මාලුමාතා හගීගතක රියායක zamani media en zuwanunnaa furawar kudinna kura nede asartaka kurimatlumga hardana siyasataken ekulawali vidane mifada siyasataken ekulawalumga islam ආදකාදියා සකාෆතන් ඉස්ක zuwanunak kurimatwa fikuri hanguramaga nurakatiri oywartoga haqiqatta zuwanuna rangala bayan koddi efadakankama zuwanun helen ter kurumaki muhimmu kame magandu asasikkam ga mikantata wanje hene ham efademe zuwanun kokgen bawa darustakun nuni lecture takun hamaikani me maqsaden hasilen nuwan algun deke gotuga de mi kandelum حالت شاهد اسكن اسلامي دنيا ميار هنگمدا كنتتوگ مچر يا كورنجي هين مي گتون سرکارو كما به اداراتك مدني جمعيه جماعتك ادي راجيگ زواننا ميديا كم حركات تروا اسوسيشن تك ميديا گروپ تك سكول تك كوليج تك يونيورسيتي تك ادي ديني علمورين همني گوتا ميهوريها فراتكم ويلرس كرموان دم مي استراتيجي එකශේලුමුගා ශූරාගේ මචිර උසූල් තක ඉස්ලාම් දීනුගා zuwanuna lifawa haggu තක වාජිබ් තක ඉස්කන් දේවානේ ආද දිවි රාජ්‍ය කි තා අබද සත්තෙන් සත්ත ඉස්ලාමී කෝමි ගොතුගා බේවමෂා අදි මුජ්තමාගේ දීනි වහදතා දීනි ගොතුන්නා සලාමති ගොතුන් දීනි වහදත් මුහිමවා මින්වර් zuwaruna විස්නා දේවෙන් ජෙහෙන මීගේ තුරුන් ඉස්ලාම් දීනුග නම්ගා ජිහාදුග නම්ගා බදලිෆුම්ගේ රූහෙග්ග දුනියගේ එක කංකොල්තෝගා හරකාත රොමුන්දා takfiri jamaattoga haqiqattaka e jamaatta ufeduma medirwa sababtaka e jamaattooga amaztaka muslim zuwanuga hittan atuluman efad jamaattako hingamunginda propaganda toga haqiqa vis bayan kodden wan mi giturun rajyiga zuwanuga meduga ashagannamunda masakketaka duruma kannekkama farwa kudakama mifada kantattoga nurakkatirikam vis bayan kodden wan ham efaden mi kaunugawa insani hayata insanuna medu islami tasawwurakum belumaki wes muhim kamekkan bayan kodden wan adma allah wa hikrawani wama khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin az-zariyat surat fansa sawan ayata adi fansa sawan aya adi mi sabon mi kurukom mi dannawalewni ونسأل الله التوفيق والرشاد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزيلا على تقيدكم بالوقت هذا أورا بيبروس سوارتا هذا القربان تبواني خيار فوتا هشير وما دم فهو باحث ميرغا ميشار واني انا هشير واني امامي اسحاق هشير بموضوع أي زوان موجلني كيب علي إبراهيم دي كي ورقنا دوه مي دينك كلية الدراسات الإسلامية ولو بيبر أكتوبر ميهارو أكتوبر جاينا مقام هن مقام كبدر راتي دين أنا ورقنا سيرتيفيكت حاصل كربا فابي ميت تكيم بتجا ميرة مارغنا هيباني قدين هارونا قانه أما يكين وس أروغانو أميلا يدوتنا كي ليبيا كلت الدعوة أنا كيابا بدار ويرو إتنوغا أنا كربي مسكة ليبيا ميهنا كلية إيريا كمبيوتر مسكة دسكت دبي أنا
kiawa vidaruwamun emasaka koddevwamun e horiha kame koddeviena ema libya in ena first degree hasil kurabi then second degree ki koddara vila college arwanu dariwara kamme then komakas mi kiamwe jawaradivu kon ebo hemi ma arwanu mi kihaka gasten ukra aliya ki bara ikhlas terkama ko khas ko arwanu men ustaz Ibrahim Shid Musa ke belle mo dashu masak kurabi bepure bara digmudda taka arwanu dannan ena kuraba masakati ganula haiku arwater kama ke ikhlas terkama kurabani miharo ena ki Islamic University ge college ge mi lecturer ema mi hisaba kurkollanan ena mi kiamwe ya mirege waktu gelleni ema dengaron fursatu arwan ena ge mawdu'a gen kuriya badatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أقول لك من Mahaasintha أمها باورين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد رشيد إبراهيم دم أبيدال الفداء أقول اسمه شهرا جهني أقول أخ الأستاذ إسحاق مشاهير في موضوع هنمس دمي هنگا مشاهير مغا كم سورج راح تفاتوم هو ردان كم أقول أميدو كروه دن جاج كروباني تبافلو أقول موضوع عن كوريا دان ما الله وحي كروا فابني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من آية معنى إمام وجميستكن تيبامي هنگ أميل نفس تكا تيبامي هنگ أهلويرين نركان سلام كراشب نركاگ دركي ميهنا هلي نركاگ مچا بنديرين كموغا حركشي أدي غدفد ملائكة بي الله إبيكالون كروا أمرك إبيكالون نور دينته أدي إبيكالون أمر كروا كنتت إبيكالون كروا نته أد زوانو نكي مجتمعوغ مهم أساس مجتمع كوريا راديو ما نتيديوم بروساوا بيكي مجتمعوغ زوانو فهكذا مولي دنياغ أفدمون أن اجتماعي بولو بابايكي زوانو مغوغلين ديو ميكاموغ سبب مجتمع تباني نوركاتكا كوريماتيو فيتوناغ أندوالغنلوغ تنفماتيغا مجتمع كوريا راديو من أميدوغ هولكولا فانوكان غايسا ما يفجموا إسلام دينغاي إنساننا هوريها كمك حلو لبادة ماتيري وجموا دينوغ غوتوغا إلهي فريهما نظامك غوتوغا إنساننا دماغ هوريها مسألتك حلو أدينوغا و مسألة كريمتي وموغا كريمبسواني مسألتك حلو دا كوافا مسألتك فشانيري كوريا دبيان مغوتا وستا كوافا و مسألة كريمتي ومو دين عمل كرم بي غوتوغا إلهي إرشاد وس دا كوافا و ad insanunge maslahatu emme furihimaya denoligen farataki insanun haddawa mi duniya fonu bi fara kama me dako ebes rakenne ad magugellu memme bunave bahuge aamu mafhum algun badalana mi mafhumuge mi lafzi man ustad ishaq wara bada sharah ko devi aamu mafhumuga magugellu maki مجتمعوغ عام اصول تكا منغلو تكا نظام تكا خلافو امينغلوغ بيرون انسانا كيبان فالوا كم سلوك نوتا كم حركات نوتا كم عمل نوتا كم اخلاقي نوتا اخلاقي منغلو تكا ديني منغلو تكا ادي سيدا مغون اكيباوا كم عملك حركاتك مكياني مغوغلوم
dini nazarum balairu magwellumaki main Allah kirit rasula angawafawa engawma khilafwe sida magun ekkibawu Allah ureduma kirit rasula gennevi sida magun ekkibawu deenuga haram kurawa nahi kurawa pawa kantattakurun ibadatuga kankama muamalatuga kankama akhlaqi gotun deenuga angawafawa mingalutaka usultaka khilafa insana ulun ad mikankan algun mena enge etake dalil take kirit qur'anuga fennange boy paperuga hunnan bay dalil talgon himana den algun balalana zuwanun magugelluma medweriwa bay sabatahuga macca ad zuwanun magugelligen mujtamam bekaru viyanuda bay kabagenda sabata denegane ekama farwa hodumattaka tafatu dirasata eki mujtama'atahuga kurew munde migotun e dirasatahuga zuwanunge washagenba zuwanun nedeve asaru kurwanivi emmeha kantatta ei zuwanun magugelluma medweriwa sabata kamuga bayan kurawa fawe mi paper tayar kurma kurewunu dirasatakun engunu gotuga bay fahagawa bay kanda talgon himanalana ege terega ailage mahawul ad ebe shakkenne gotuga aila ki insana emme furatama hedi bolwa mahawul enage suluka akhlaqa enage mustaqbaluge magchaatu emme furatama kurehi ganda tanaki enage aila ehni enage ena mahawla ufamve ena emme furatama kankan daskuruma fatta mahawlaki aila kamugawati nafsani ilmurin vidalwa gotunnama insanage hayatuga huriha kamegge binga eligenda marhalaki aila ge terega ena heda kura marhala darin rangalu salih darinnawuma e darinnaki akhlaqu da viyanu da bayakavuma e daringe aila ya huri guluma behegotun kirit rasulage basfulu aisfave miyadu hawiru geseshange salgun mena e basfulu aluwegen gosave ad kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ad dirasatakum engi hamawagotuga viyanuda kongule gina zuwanun nisbabani rulifawa ailataka algunu mi dirasaga mi dirasa kula mundieru fenunu dirasaiga Saudi Arabia ga kuraifawa dirasa kundakagotu viyanuda kongule zuwanun gina fahara ule mungannani mamba fanna ekuga ennu gina fahara negani kongule zuwanun ge beleni veriyaki nuata belhettun teriyaki enage bappa ennu bay bahisunge dirasatakuge natijata bunagotu negani kongule zuwanun goswegen diuma negani kongule zuwanun goswegen diumuga mamba fange teren commerce e farate gos wuma gulifawe adi hama ehemme mamba fan darin tarbiyatu kurumuga edarinna muamalatu kongule gotaves commerce warege gulun takebe ad darinnaki boletiyomun annairu ailage lobi furihama libenje hebay ailage teren libenje he lobba kulunu darinna nulibenama den nukunnani ehen bayge lobi hodam ehen bayge terega ulegen hingama jehun libiganna ad darin tarbiyat kulmattaka mamba fan tabawan jehe mingalutaka usul taken owe rangalu magen owe mamba fan ada kuran jehe furihama mas'uliyataken owe dini gotunna ijtimai gotun adi nafsani gotun darinna tarbiyatu dinuma onna magu nudevijjenama e darifluga kibaga hunnani nedeve go sifata boduwe zuwan umru faren arairu enawani mawgallifawa viyanuda zuwanaka ad school mahaul kiwes darin zuwanu mawgalligen diuma magfahiwa mahawle kamuga bahisun liwa fawe darinna tarbiyatu dinumuga tartiba balairu school mahawlaki aila faho
dariwarunna tafatu asaruta emme bola fora em mahawlu ei aila fahuga darifula fenna nuwata baddaluwa ijtimai emme bolu mahawlaki school mahawlu kama wati ada school mahawlu wefawani kudinge shakhsiyatu ilmi gotunna suluki gotunna akhlaqi gotun bina kura tankamuga adi hama ehemme enage mustaqbaluge amazu hifa ena waki gotaka battanko ena waki magakun fonwa detana kiwes school edenna vidan school mahawlaki darifuluge ge tereya wure muaqqadu olumbolum bodu mahawle ei tafatu ailatahuge tafatu mizajtahu kudin etanuga uleti ehen kamun schoolaki darifuluge akhlaqa suluk emme furatama tajriba kura laboratory edenna vidan ekankan dirasa kurani edarifulu enage ekwerinna muamalat kura gota enage suluku hunna gotege macca binako ehen kamun ailage terega enage ulun hunnani kon gotakatto nubeli ailage terega enage suluku hunnani kon gotakatto nubeli kam gavias school mahawluga tajriba ga liga enage suluku ga huri tafatu eki unisibata denegan vidan ad den badalani diriule awashun kula nedeve asara diriule awashaki kudin boletiyomun annairu emihunge zuwan umuruga tafatu kankan daskura emma hawlu tafatu sulukta daskura ma hawle rangalu suluka nubaya sulukuta ves emma hawlu ndarifulu daskurane kudin diriule awashaki kudin rangalu tarbiyatu di ekudin hamamagan eluma ailatakun kurave masakata huga fahatuga e awashuga diriule emmen guligen masaka kuranjehe mujtamai awashuga mahawlu onnam wani ailataka ekuekiga atugula leifa darinna rangalu tarbiyatu dinuma e daringe akhlaq rangalu maga battan kurumuga awashuge emmen kiyam wani ekacce media ge wasilatun zuwanunge suluka kura nedeve asaru nuwata magugalligen diuma meduveriwa sabab media ge sabab ad media ge zariya in zuwanunge akhlaqa suluka bara bola nedeve asaru kura kamekama tuhmatuge ingili dikkurave dimaye nuwata wasilate sababta kenne tiyennu emme bolu sabet kamugabani zuwanunge fikuru halahu kura zatuge معلومات ميديا مدوريكو فتروما ميديا مدوريكو إسلامي ثقافة فترومو بيا إهمال وفاواتي أدي هم أهم بولتي يومون أن زوانون غوسو مغفاي كود اكي دولتا ميديا وسيلة تكون فاي كود دي أد خيال الفعل كرمو مينيمم كمباني انتهاء التنوسفة ميديا اكي وسيلة تهو ليفا هن معلومات كا خبر تكون إسلامي أمة اللي منفعة وره إيجا سبب اللي جلونتا ما بوله دنيدار إسلامي ثقافة فشورا هولونغ فكرتكم على ميديا فراليفا إسلامي ثقافة إهمال ويفا هذا دين أول بدالاني هوس وقتو ඉන්සානාගේ හයාතුග මාබොඩ බේකාර සවගතු ලිවුමකි එනාගේ හෂගනුගේ හකතයා විස්නුමා ෆිකුරු හදා කොල්ලා නැති කොල්ලා කම ඉන්සානාගේ නෆ්ස හරකා බේනුවේ මසක්කෙක්කො හෙලිෆෙලි වංජෙහ මසක්කන්නුකො හෙලිෆෙලි නූලේනම එනාගේ විස්නුම් බලිකෂිවේ කන්නෙවේ නතිජායක වෙෆාවනි තෆාතු නුබා වස්වාස්තකා ෆිකුරුත එනාගේ සිකුණ්ඩිය වෙරිමුන් මේගේ සවබුන් එනා බේකාරු කන්දත්තක් කුරෙවුමා ನೇಗಾನಿ ಕಂತತ್ತ ಕುರೆವು ಮಗಪೈವೆ ವಿಯಾನುದ ಮಗುನ್ ದೆವೆ ತಫಾತು ನೇಗಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಮುಜಿತಮೋಗ ಹಿಂಗ ಜರಿಮಾತ ಹುಗ ಬ್ಯಾವರಿವೆ ಆದೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ದರಿಮ್ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ವಗುತುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಉಂಗಲ್ನಾ ದೇಂಜೆ ವಗುತುಗೆ ಬೇಣು ಹೇ ಗೊತುಗ ಇಫಾನೆ ರಂಗಳು ಮಗು ದಕ್ಕಾ ದೇಂಜೆ ಆದೆ ಮಿಹಿಸಾಬು ಅಳುಗುಳು ಕುರುಕೊಲ್ಲಾನಿ ಅಳುಗುಳುಗ ಇಸ್ಹಾಗುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೌಲು ಬರಬಳು ಮುಸಲಿಕನ ದಾನಕ ಅಳುಗುಳ उम्मीद करे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रान उस्ताद अली ब्रांदी कड़लिफा वक्तुगा
خلاصة برا برام خلاصة الدبا هذا دم جبهنا قتي متي موضوع ده موضوع سوانو مقلني كيف أي ساقس فرعي موضوع هم علي براندي جس مشاريو سوانو مقلني كيف دعوتي سوانو نا ميديا أي أستاذ محمد جواد جوس فرعي دن جبهنا ميهارو فشكل فرنا منيتوجا وقتنا باي mitimbe frunga mitimbe para sual husaru ba ebe frun jawab dabane denge ke pangon nani munaqasha ade mi awol mengi group akh jawaduge media ge bahsa begotu dannawadu mi wahake ಅವನದ ವಾಗತುನ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಸೆಬುಹುರಿ ಮಿಂಗಣು ತಕೆನ್ ಹೆದಿಫಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಕುರ್ಮಾದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದಕ ತಕೆತಿ ವಕಿ ಮಿಂಗಣು ತಕೆಗೆ ತಿರೇಗ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ಮಿಹಿಮೆ ದೆನ್ನವಿ ಮಿ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗ ವರ ಜಮಾ ಮಂದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೌಲ್ಡಿಸ್ಕೆ ತಿರೇಗ ಉಳುನು ಮಿಹಿಂ ಅಳಗೊಂಡಕಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಏರು ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಜಮಾನುಗ ಹಮಗಾಮಸ್ ಆಮ್ ಟಿವಿ ಫೋನ್ವಾ ಹುರಿಹಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಎ ಫೋನುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಏಗ ಹುಣ ಮಂಜರ್ ತಕ ದಕ ಫನ ವಾಹಕ ಸೆನ್ಸರ್ ಕುರೆ ಈಗ ಸೋಬುಂ ಏರು ದೆಕ್ಕಿ ತಕಿತಿಗೆ ತೆರೇಗ ಅವನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರು ಕಂಬೊಡುವೆಗೆ ಮಿದಕ್ಕ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೌದು ಗುರು ವರ್ಗಿನ ಕಂಕಂ ರಂಗಳು ವಮಂ ಗೊಸ್ಫುರಿಕಂ ಫಾಹ ಕುರೆ ಎನ್ನಮೆಸ್ ದನ್ನವಾದಂ ಬೇರ್ವಾನಿ ಮಿಹಾರು ಎಬಾ ಎನ್ನೆ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಬೈ ಫಾರಂಗೆ ಬೈ ಫೆನೆ ಹಮ ಆಮುಕೋ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತ ದಕ್ಕಾ ಬೈ ಮೀಡಿಯಾಗ ಬೈ ವಸೀಲತ್ ಹೋಗ ತೆರೆ ಇಕ್ಕಣಿಮಾ ಇಕ್ಕಣ ತನಗ ಇಂದಗೆಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಆಯಿಲ ಹೀಸ್ ಬಲಂ ನುಕ್ರೆ ಕಾಲ ಮಂಜರ್ತ ಎಮೇಮ ಮೀ ವರಬಡು ಕಂಬಡು ಮೆ ಅವಳ ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ವೆಸೋಯ್ ಎಂ ವೀಮ ಅಣೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಬಾಹಿಸ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಮಾಜ್ ಕುರಾ ಸುವಾದನ್ನು ಮ ಖಿಯಾಲ ಗೊತ್ತ ಹಮ ದನ್ವಾಲ ವಾಹಕೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಆದೆ ಅವನ ಇವನ್ ಫಹಮಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಹಮಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಂಗಳು ವಾಹಕ ಫುಳೆಂ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮೀ ಸೆನ್ಸರ್ ಬದಾಯರುಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಕುರ್ಮ ಬದಾರ ಅವನವೆನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇ ವರ್ಗಿನ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ ಕುರಿಗ ನೆಮ್ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ್ಕೆ ಬಹುರಿಹೆ ಅವನ ಬಲಂವಾಣಿ ಎತಂತನು ಬಲಾನಿಕಮ ಎನವಸ್ ಅವನಸ್ ಫಾಹ ಕುರವೆ ವಾಹಕ ಫುಳೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಯಕಾದ ಮೀ ಮಂಜರು ತಂ ಬಹುರಿ ದಕ್ಕಾ ಮಂಜರು ತಬ್ಬೈ ಕಾ ಲವತಕ ಮಿನುವೆಸ್ತೆಂ ಇವಡಾನ್ನವನ್ ಕನೆ ತಿಬೆ ಫುರ್ನವಿಸ್ ಪೆಯಾದೆ ತಿರೆ ವಿಸ್ನಾದನ್ ಜೆ ಕಂತತಕೆ ಬೋರಿ ದೆನ್ ಮಿ ಅಳಗೊಂಗೆ ಮಿ ಭಾಷ ಬದಾಯರುಗ ಅಳಗೊಂಗೆ ಮಿ ಭಾಷಕ ಬಡ ವಾಹದಕ ಫುನ ಮಿಯವರೆಸ್ ನುರಕಾತಿರಿ ಕಂತತಗ ವಾಹಕ ಎನಮಸ್ ಏಚಿ ಬಡ ಮಿಯನ್ನನಿ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎವರ ಬಡ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೆ ತೆರೆ ನೆ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಿ ಇವಡಾನ್ನವನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂಡೆ ಚೆನ್ನೋ ಏಕಿ එම එනුරක්කා අස්ලු බොඩි ශුක්‍රියා den kombe pre to Yusuf to kuraganda adawolo bi Yusuf Hussein de awolo group ki tine de group farad kanu awolo bahad kani adawolo mi istifsar mi oti aliya adi isawge paper ga machade mi komme paper ki wesama मालूमात हम फुरिगम वा हम खजाना के पेपर दे हम जवाद के पेपर की वस हम अलवोंडो देखे गोतुगा वर फुरि हम वरगिना कंत तो मच्चन अलवोंडो में गे खयाल ए बहुरी गेंगोस दीफा अदि वरगिना हल्लु तका वरगिना मसर तंग ए बहुरी के बयान को दीफा हम तिम्बे फोन अलवोंडो हम वर बड़ इखलास तरीके में हम शुक्र दन्नो मिफद आगुहरी इल्मी अदि खजाना फुरिफा पेपर होरहला बदे भी कमटगा तें अलवोंडोगे खियालिंग हम अलवोंड दन्नवायन देंगे बेफुलुं खियाला देतरेगे च विदाल बंगो तियाम विदाल बदे भी अलवोंड दे हमजे होने का आदमी अलवोंड मी अलिया आदि इसावगे दे बेफुलुंगे पेपर बयादी अलवोंड फाहा कुरेवणी हकीकत व सियासी नुतनवस खमा एकमगे इख्तिलाफ के बोडोंगे सबुं कुरा असर तो के मच्च एगे सबुं वहागे जुबान मी कुरा
ನೇದಿವೆ ಅಸರುತಗೆ ಮಚ್ಚ ಪೇಪರುಗ ಬಯಾಲೆ ನೆಕ್ಕಂ ಅಳುಗೊಂಡದ್ದಿ ಫಾಹಗ ಕೊರೆವಣೆ ಮಿಫದ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆ ಮಿಫದ ಜಮಾಡೆಗ್ಗ ಮಿಹಾರು ಆದಿ ಅನೇಕ ಏಗೆ ಸೋಬುಂ ಮಿ ವಹಗಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಗೀದಾ ಆದಿ ಅಖುಲಾಗ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಜುವಾನು ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕೊಂ ಆದಿ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಏಕಂತತಕ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ದೇವೆ ಮೌಲುಮಾತ ಬುರಿನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ದೆಕೆಗೊತುಗ ಮಿಹಾರು එහෙම ෆිකුර්තහුගේ මෞලියමාත මොච්චමතරේක වර ගිනේ ෆවණි හාසකෝ සියාසි ෆිකුර්තහුගේ එමෙ ඒගේ සෝමස් කුරා නේදි වසරුතකින් හුන්නානේ අදි අලගොණ මෙන්න හම ගබෝදු කරවේ බෑ මි එකේකි වහගිගේකි උස්මානුගේ මෙදුවේ හියාල් තෆාතුමා අදි බයෆහරු ඒ සියාසි ෆිකුර්තහුගේ සෝබුන් ඉල්මුවරිනා ඉතරේ ඉල්මුවරින්ගේ වාහකතහුගේ මච්චගේ බේෆුලුන් එමිහුන් උස්මානුන් ඉතිබාරු කුරා මින්වර මේ කන්තත සලවණ මෙන් හයිගතුව ඉල්මුවරින්ගේ දෙනගණ මේ තමසෙහි කුරංගේ බජේ මේ කන්තත හැකි අලවණ මෙන් වරබණ ඇඩ්‍රස් කරන්ජේ කම මේ අලවණ මෙන් බහගේ වරබණ විශ්නජේ කම ගොත සලවණ ෆාහ කුරං වහගේ ඉල්මුවරින්ගේ ඉතිබාරු ජුවානුන්ගේ සිකුණේ තරේගේ බජේ බේවම අලවණ වරබණ මසෙහි කුරංගේ බජේ අදි ඉල්මු ජුවානුන් හැම එක නලවණ දෙකේ ගොතක මුයිසම කොම්මේ මීහක වෙසයි ඉල්මුවරින් කොම්මේ ඉල්මුවරිකේ සමිහක ඉතිබාරු කුරේ මීහ ගොත මිකන්දත්තක ඉතරේ අලවණ මේ බරබඩ සමාලිවන්ගේ බජේ එහෙම මේ අලවණ හැම දන්නවාද බේන වහකිගේ මේ වහකිගේ සියාසි නොතනවස් කම ඉඛතිලාවතක සවබුන් මේ සුබානුන නකුරමුන්දා එක මේ අසරතක මච්ච බයලේ ෆනතීම එහෙම අලවණ තෙන්ගරි හැම දන්නවා යනම ಶುಕ್ರಿಯಾ ತಿ ಖಿಯಾಲ್ ಫುಳ ಹಕೀಗತ್ ಕೊ ವಿಚಿಯಾ ಮರ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮುಜ್ತಮಾವಗ ಸಿಯಾಸಿ ಫಿಕರ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಜುವಾನು ನಂ ಅಸರತಕ್ಕೆ ಕೊಫಾವಾಕಂ ಪುರಿಹ ಫರೈತಕ ವಿಸ್ಫಾಹ ಕುರೈಫವಾನೆ ದೆನ್ ಅರುಣ್ ದನ್ನೋಂಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಪೇಪರ್ಗ ಹಕೀಗತ್ ಕೊ ವಿಚಿಯಾ ಪುರಿಹ ಸವಬ್ತಕಕ ಅಲಿ ಅಳ್ವಾಲ ಫೆ ನುಹುನ್ನಾನೆ ಜುವಾನು ಮೌಗೆಲ್ಲೆ එහෙනෙක මක්විස් අසාසී සවබ්ත බයං කුරේෆවානේ එහෙමම සියාසී ගොතුම් බෑබෑවගෙන් එදා බෑබෑවම කීවස් එයි ජුවානන ඒගෙන් අසර කුරා කමේ අධිහ මෙහෙම ඒගේ තර වදදාන යව්වරේ මා ආම්මු කමේ නොත ආම්මු මවුදුවගේ දර මිසාලක ඉජ්තිමායි ගොතුම් රාජ්‍යයක මේ ඔයි ඉජ්තිමායි හමනු ජෙහුන් මුගේ තර විස් වරුන් එකශීගම් වේ හම සියාසී කන්තේ මසීදා ඒකන් ගෙනේෆනිතස් හගීගතු ජම් මුහිම් සබබිකම ෆාහ කුරවේති බයං කුරවි සවබකි දෙන් හම අරුන් එදෙන් අඛ අලිවස් මේ පොයින්ට් ආමෙද කො මෙසේජ් ෆාහ කොද්දමු එනකුතා අලුණ සෙච්ච දන්නවලම් බෑනු යත මෙහාරු මේ දිරාස අලුණ මේ පේපර් තයාර කුමට්ටක අලුණ දිරාස කුරම දියර හම මේ මවුදුව ජුවානු මවුගල්ලිගෙන් දා සවතක මෙදු බේෆල කුලිවා ෆොයි පොඩු පොතෙග්ගස ඔයි හම සියාසී සබබත බයං කුරවා ඉංගත ඒකේ තෙරේග ඒ රාජ්‍යයක ඉන්නු ඉංගත බේර කවුමෙග්ග ඒකේ තෙරේග හම දුනියා ගවමුතකුග මේ සියාසී බයි ෆරාත්තකු ෆරාත්ත බේනුවා බයි මක්සත හාසිල් කුමට්ටක ජුවානුන ෆාසාදීගෙන් මේ ජුවානු ලබ්වා නෙගානි කන්තත්ත කුරුන් හිමනු වාෆවේ දැන් රාජ්‍යයක සකහල අලුත අලුන් මෙන ඉව ඉංගත එන්නම එයා මෙතුග මේ අලුන් කල් පේපරෙග්ග ලියන් සහ මාළුමාතක කම ගනුවාති අලුන් ඒවාහක නුගරේ අලුන් හිතන් එකමක ඒ දිරාසාගේ ඒ මාළුමාත කො ගෙන්නම් අලුන් පේපර් දිගුලා දාති හිසාබ මේ කොරකොල්ලා ෆයෝති ඉංගත හම ෆෙන්නන් එබහුරි සියාසි සබබත ඒ ජුවාන මව්ගෙල්ලිගෙන්දා සබබත කමුග දිරාසා කුරා ලිව්වා බාහිසුන් බහුරි හම ලිව්වා ආදි ඒ කොම්බේ ෆරෙත්තෝ ආදි කුරියගෙන්ද නම් මිම්බේ ෆුන් නම් ෆ්ලෝයිදාවත් කොම්බේ ෆරෙග්ගේ පේපරෙත්තෝ මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටිගේ ෆරාතුන් හුෂාලු වෆා දෙකරු 10 බෙහෙගතුන් මේ de ustazun nakiyes wara ilmi gotum funna bus deve fulun ekamakos mi waki muassasayakum hushayli fayin eche wima deve fulun ge wahakaga wara takurar wefa ebahori evvara alugonda fenna gotuga mi paper furihama kame libunis
zuanu magu gelleni kiive e mawdu ebbe foloku nangawa anebbe foloku magu gellige nodiyuma kuravidane kantattaka ali alu wale vinam mihen dannaw mijoni ali ustad alige bahusga ginan aysa huri ege kuri bahusga huri wahake vefa ma darim magu gelligen diya nudinuma kuravidane kantattaka behe goton ebe arimati suruhi e hisaban ay roti kurukollan jifa ehmi den demi balali ege liuntaka balali ege wes mihiri daringe manna ki rangalu dimverin kamuga won daringe maccan heyodwa kurun haddo hon rangalu namekki mikahala aammu wahakata evur algon menna mihar me mujtamauge teriya hallutake genes dewunis kannege tankole boda demawdu waki kollevigen debefulun demawduwan insaf kuravina ei a point den devana point akan algon faha kollam beenumani mihar meti masalata hoge terege boye ailage wahaka school mahawluge wahaka diriule avashuge wahaka algon me maaliye balayer dive rajyege gina mihun diriulum midani maale nuwata maale himine sarhadduga kama befa maale galgon me ule roleni kiyen abadku egge kenno waki avashaka balagenna diriulum binay nukurwen e komme aharaku geyaku ule family taves aila taves waragina enveja gen hodairaku nubelene waki rangalu bayaku ule hisabe mikaha mi algon mennan hallu hodan tankolen undagu kaha wahakatage bahusuga hurima bahus digulagen gosso ekkama faha korwe den midenna hen hallu takegge wahaka boda algon menna beenum mita mi suwalenno algonda mi kamabe hegotum fenna goy faalu kori shukriya jayidalo menu shukriya asluga miga kula kamed dima winget wahaka dannawala algon men demihun nami de mawlu helu winget tim mawlu datta helu de mawlu ade den eggodakas demihun algon men demihun mit paper tayar kunuga ekaka vesne gan ekak tayar kuri kom mawlu wakame mihar algon men demihun awti waki de mawlu de waf hemmi algon mikola fono ifahun ustad isago badal kurima ustad bunuvi ustad tayar kuri mi mawlu washe inget den ei algon demihun eri olme den algon men badaliru ka miwagotaki demihun de kommesaraka de magakun de rahay la forikamuge ihsas vima algon men hisabu dukolla ustad isago adi onnani ituru paper inget madama kanne onnani paper aslu algonda libun mawlu negi inget ehma miga den anhe coordination ne algon men demihun ge demeduga bawanje he kameves netima algon men demihun de dimalu gatibegen liune liho mikola fono ifahum mianguni demihun fonoage miulani ekachekka inget den aamogotegga mikahala mawlutaka khassakom mi mawlu amuli duniyage uskiyani ellawai muli duniyage sam kiyapunani ellawai den zamanan anna badalaayku bay kahala kudi wahakatan aassa ni hunnani hama komme bayka ves kifa hunnani rajyega ves arabi gawmutahuges gawmutahuges mi hunnani e wahakatake kenes algonu dirasa galgonu feno tunis ga mihako dirasa ko foyen itike saudi ga dirasa ko foyen itike qatar ga dirasa ko foyen dirasa ke hamanen e vesete rajyega dr aisha ali nas dirasa ko wafa dirasa ves algonu badali ham ega ves sama mi onnani e wahakatake e sababutake genasa ei mi vigotake yat shukriya demme faha kuravi e mawduwa ka begotum adis hama mi sual kurmati vedane tive ministry islam mi university of onwafri mawdu tawge terege himene ministry ehim farait takavvis hama e mawdu husha helifa e bahuri ehma evis takrare atu vedane anekas tengal gonda hushala mawdu ges ema ekama sual ufeddima ministry er jawab devani ega masare nete e beflais husha halwane den hama hemmeti faratu subhana sheti faratuge paper ehma den kuriyan ottange sam miswal hom migotan atu edane tive ehma ekam ge jawab devvi kombe ibrahim kuriyak ganda mi kardahoga
mi bayan ko fa magandu nukta taktiren en nuktai Quran masakkate ada Quran wazifa enneti bekaru asluga dive rajyak zuwanna dimaa fa masale ki ada Quran masakkate netunto nune masakkat kurimati nodunto mi dekama meduga tafatu degote men asluga rajyak ebe baaru wazifata agun men efene kiyawagen tibi war rangala taalimi dairaga eki maidanto kiyawagen nokume wazifa yak kurimati lam wema fas jifa tibi zuwanan take awme mikahala karuda hagitere kihinetto emi hunna ehem waanji huni masakkate noko mamma nune bappa mamba fange faratun libe echchakun ena den diriulamunda taalimi zuwanun take rajyege e batibi ehemima ehin e waanji huni kiweto mi karudahoge terien algon menne ekam faaga novi magon hitangeri eswal kollana me algon masene ali ibrahim didi karudahan algon mi bafuni de bafunu ko kombe fulu ke jawab de winames algon masene shukriya haqiqatu wajia mi qur'an masakkate neti bekar me buna bahuge bane ki misalaka zuwanik ge gaga kitamme bodu qabiliyat kam huri kam ga wi names ekujja gaga wazifa ada kurma amilla nafsuge macca kolatti dumge ba mi ashagannawa defa netiya enage huri qabiliyat kamge maane ennen haqiqatu wajia awun danno fana haqiqatu wajia warabod haqiqati amilla nafsuge tajriba danno fana misalaka buna kam gawanama algon kiwi daira kam gawaninam algon men beenun algon men mevres profession gotega gaira gude gota kuriyad deven magutake tanaves wefa otun erun algon men qabiliyatu kan algonduge ki ban hama gamues fennani ehma efada wette nuwata rajyege halat hori gotun netijje kama waninama ekashigen we ebbayaku misalaka bunnyam wazifa ya medu fuhimues ehmima efada qabili wazifa ta kitam warkunta skujja furatama e battan kurevigen annen jeheni e wazifa ada kurumuge ruha adihama he masaki kurumuge lobi jessumge gota ekujja battan kuran jeheni ehem vijjam wazifa ta hoge bermen ei kudin kiyawagen wes nukume ehne ekkamak wes agumna engene haqiqatu wajjam ilmu for ko dinumga usekan maalumat take gotuga for ko dinumga sobun kujjan egen warab bodit asar take koffane e practically ada kuram wima ehma ebaji taalimi system ebaji badal kuran ehem wegen ta algon me mihar khasako madrasi taalim teren lagen mi masakkatuge ruhu ala kurumge fasha taalim gos sanavi taalim nime ira kudinna mi bata ashaganna dinu mattaka eba miharo eba adu ive ministry terem wahaka dekwe adu ekamaku miyevre kurin algon me ekan kuran jeheni mihar masalatan as bomati magum nengejje mikan algon menna mikam midima gone sabi kujjan hama ekani sanavim feshigen gos ilmuge gotuga maalumat he gotuga for ko devetive ekujjaya practically ekujja kiyawa fureche berun kurumge ruhu wes ekujja ga justify ennen adi hama hemme efada ma hawle vis qaim ko defenne de mi algonda visne gota dannawana mikamga Assalamu alaikum algon Muhammad Mansur faculty of Islamic studies me debe from west me pratam ustaz aliya ustaz ishaq kofawa masakata me shukru ada kuran me hama bura masakate ko deba me yani armenna ki insanu me abde sunnan me nagis kantata wes bahose fennane ehem bala mi heka faadu kiya mi heka kitemme kame fennane මීග අලගොඩ ෆාහකරවන තංකොලකි මේ එක්වේරින්ග වාහකයන්නේ මේ දේතික වෙස් දැන් තංකොලේ දුරු කන්දත්තක වෙස් එබහරි මනු වාහ එක්වේරින්ග වාහක ගෙනස නැතිම ගාල නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල් මරු අලා දීන ඛලීලිහි මේ ආම්කෝ මේ රාජ්‍යයක වෙස් මේ වරබ්බොඩ රෝලේ අදා කරේ කම්මතියක තිබේ එක්වේරින්නා අදි ගේ දොෂ එක්වේරින්නා දුරතා එක්වේරින් වෙස් මේ දෙබහස් කෙස් එතාග මේ එකම ෆාහක වෙෆෙන්නේ දැන් මේ දීනී ගතුන් තර්බියත් කුරුම් දීනී අකීදා වර්ගද කුරුම් එබහරි හැම එකනේ මිහෙම් මුණගෙන් අලුගඳ හීවනි නෙන්හෙම් ෆුද්දාලේ එක කිහිනෙක් කම් වර්ගද කුරානි කොන් කමෙක් මදුවනි මේ උස්තාද් අලි ඉබ්‍රාහිම් ෆාකෝවේ ડોક્ટર අයිෂත් අලිනාස් ගේ මේ රිසර්ච් විදාලෝ විවාහක මේ අලුගන් මේ යුනිවර්සිටි බේ ෆෝමර් මේ එකමනා වඩාගෙන
ekamana algonu wes sual hushayli konkame maduwegen toye kudi mi gos magan eligen dani warak gina kandattake faha karave mi e sabab e bahuri huriha be fulun wes faha ko fa media gawahaka khasako mem fam wagutu darinna ko heda nukuruma darin tv kurimatiga mi game kulumuga game ki waran norakkatri asur kurwaite game ge wahaka wara boda faha ko e wahaka warak genin gennevi den eya ek mi den algona iktirahe mi tankule tafsil ko debashe kihine kan tarbiyat qurani kon kame madwani to tarbiyatu gu madanu waki kam tattake madwati hagigatu mi wani mi dua kurun onnanje hinge to algondo mi ekama support mi ustaz said ekama adi inkar kurevies mi ibrahim alayhi salam ekle fanuge darinna dua kure rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati emi ma dua kuruma ki salih darin bina kurumuga emme muhim en asas den mi jawad hushalwa ustaz jawad hushalwa paper rahama mi wara forihama ekama mi zuwanunge umuru fura kandeliru kihine toye sola in fattafa ashara in fetti mi algonda tankole ondogu mi alage tankole ei raje mi ustaz jawad ki wara forihama beflen eto kankan korebuga umuru fura kandalo bahuri rajyege zuwanunge tren mihar mi kuttaka araganna zuwanunaki e umur furato eto mi algonduge malumat gos nunkam gwana bara harum fishgen adi duniye gaumtahu mi physical gotum mi insana anna mi tagayyurat mi annani wes barain fishgen gossa ekawi he wes be fulun e bahuri vidalo efa bara harum fishgen ei mf joshuga emme khiyale fikure neti kankan mi kolla umuraki hagigatu den ein fashafa netima e wahaka dannawala hibe den mi adi hama kodokoda wahake inge to maaf korabati algon menge groupun e boy mi ustaz aliya adi ustaz ishaga suale hushaluwa hama mi sual kollana mi gada gadara magu gelluma huri gulumaki ko bato sualaki adi mi waragina zuwanun mi gala gadaruge wahakan mihunna sual kure ema efada kujjaka magugellifa wa zuwanaka naseheddin gossa deene furihama jawabe dewo ballawashi eta ema mi sual ko jawab deniyo devana sual algon kolla shukriya miharo magufurede miha magufuredifa timanna mikame mikori timanna qadar kurawaf nota Allah irada kurawaf buna bunun haqiqatu gawjiyam eiki haqiqatu enag amilan hissa adi hama hemme enag ihsas taka shuur taka khilafan ena ewahaka ebuni furatam kamaki ena Allahan uredum ganota ena hingufawa kame koffa Allah irada kurawwiye mibunan misalaka ena kekulun libe kamege ena kan egota qur'anita misalaka amilla alifan anda vettifa nuwata amilla tima Allah irad kurawwiye kiyafa fumma lanata jihelum wan ehma tima lobiwa nuwata tima hin ede kamagga maccha binakon Allah subhanahu wa ta'ala ge qadaruge hujjajehun haqiqatuge wejiyam ehen bunewe kan nonnane evves haliga ehem wima ena magufreduni Allah irada kurawwiye kiyafa makufure dumuge wahake ki fursate ehem bunumge fursate ena kan nonnane enan Allah taala devvi hama anen ikhtiyar wes ena devvi anen ikhtiyar misalaka bunakam gawanam ena kurimatiga anguru alifan ganaka ganfen ganaka bawa fikam gawani nam ena furihama ikhtiyar libige metedemme qada qadaruge masalaga haqiqatuge wejiyam insana kura evvis amarin Allah subhanahu wa ta'ala ge iradan beren nuane ehne kamak wes hama ebidan insana vis devafa ve ikhtiyar devafa ve in waki ech kandelum ikhtiyar tede me ena ge ikhtiyar wes Allah ta'ala ge irada kurevum kan da ekam ena vis devafa ve hama ekam ge ikhtiyar misala ka bunakam gona mihek us imarat ge macha ena fummala irga ena fummalani ena amilla ikhtiyarga hama ehem Allah iradaga am iradaga ekan waane e irada mikiyani irada kauniya wage maane ki Allah subhanahu wa ta'ala ekamaka lobi odi nugennevi kamak wes Allah ge iradaga dashun ekam waane
ඒ යම් කියන ඉරාදා කවුනියා එහෙන කමකවස් ඉරාදා ශරයියා යකි හකීගතක වෙජ්ජාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම ලෝබි වඩිගන්නවා කන්ද මිසාලක එනගේ මගුෆරදුන් වෙස් මගුෆරදුනි අල්ලාහ් ඉරාද කරවිත් එකමක අල්ලාහ් ලෝබි වඩිගන්නවාත එකම නුගන්නවානේ එහෙම වීම එන ඉක්තියාර දෙවවාෆවේ අල්ලාහ් ලෝබි නුගන්නවාතිවේ එකම දුරුහෙලිවානේ ගොයිවස් දෙවවාෆවේ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಚ್ಚಿಬೆ ಪುಣ್ ಕದಾ ಕದರುಗೆ ಮಸಲಾಗ ಕಿರಿತ ಕುರಾನುಗ ಆಯತ್ತಕ ರುಜುವಾ ವಡಾಂ ಫಿಯಾ ಎವತಿ ರೀತಿಕೊ ಅಂಗವಾ ಫವಹದೈನಾ ಹುನ್ ನಜ್ದೈನ್ ದೆಮಗು ದೆಕ್ಕವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮಿದೆಮಗು ದಕ್ಕವಾಫಾ ಏನಾ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ದೆವಾಫಾನಿ ಮೀ ಅಂಗುರಾಲಿಫಾನೆ ಮೀ ಫೆನೆ ಎಮ ಏನಾ ಮಿಲಕ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾನಿ دمرانوا تبيفون أنين آية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كيف كان لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور ميوتي أرغن من قضاء قدر كانت باغون انكفا إيه إنسانا أميلك كانت اختيار قراني إكلاك دنواتيكم في إنسانا ممك بندقة عشان قتيمة مي ستيك فيديو سباوير ما الله فنوان ملائكتك فنوبا إنا جمرا إنا جلا إنا جريزكا هنغوس ميهورا إنا كي أباد وريتو نوتا باد وريتو أي إكلاك دنواتيكم في مي إنسانا مي مزاج مثالك ميتي كانوا هدي ميها مي لابتوب هدي ميها ميهونا إنجين ಮೀಚಿಗಂಡುಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿತಂಗ ಹರತ್ತೋ ಮೀಗೆ ಬೇರುಗಂಡು ಮೀ ಕೋಚಿತ್ತೋ ಮೀ ಹುರ ಹಚ್ಚೆ ಏನಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಲ್ಮು ಫುಲ್ಕಿ ತನವಸ್ವಾನ್ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಎಕಲಾಗೆ ದೆನವಡಿಗಂ ವಾತಿ ಎಕಲಾಗೆ ವನಿ ಎ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆ ಲಿವ್ವಾಬಾ ಎಹಂ ವೆಗೆನ್ ಮಾ ಅಸಾಬ ಮಿನ್ ಮುಸೀಬತಿನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದಿ ವಲಾ ಫೀ ಅನ್ಫುಸಿಕುಂ ಇಲ್ಲಾ ಫೀ ಕಿತಾಬಿನ್ ಮಿನ್ ಕಬ್ಲಿ ಅನ್ ನಬ್ರಾಹ ಇನ್ನ ذلك ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆದ್ದೆ ಮುಕುರಿಗೊನ್ನನಿ ಎ ಹುರಿಯಾ ಹಚ್ಚೆ ಲಿವ್ವಾಬಾ ಜನ್ನವಿ එහෙම වීම ඉන්සානේ දෙවවාපා ඉක්තියාරුක දශුවෙන එකන් දක්කුරණි ඒන කදා කදර එහෙන් බුනෆියා මහකීගතුගා ඒන මි තාසිර අදබෙද්දෙන් ජහන දැන් මිකොලොම් සාමියා එබ අපුල්නංගව khairan me ustaz jawad algamenna ko ekami umurpura me kana elovi gota vehna ko message bunam fursat devon hama algona idin شكرا استاذ منصور استاذ منصور تو شكرا استاذ منصور نيتا عاد algona heni vidali war rangalu waake algona kabul kura waake hamti vidali aslu miga minneni murahiqunge wahakaya zuwanugo wahakaya evve famineni asu zuwanunna murahiqunna algona heni ama ibbain hingi ragga gaatu gone hennamas murahiqunge umravure maccadiyama poda zuwanune kiyeni den kuttakan aragatum gahama tividali war bod tedufole boda murahiqun kannege duniyege fem wargo is miharu murahiqun nemi kiyeni gagar kami teenta 13 14 mi teenta feshe hisabu mi kiyeni murahiqun nedetto ema mi sinul murahiqaga hama kuttakan aragani den algon mi bahas liun iruga waragina fettaves belin beliruga ek omtahuga eki gotam mi honnani den algon men islam dina badal algon hiwen algon men balan jeheni बालिग वा हिसाब ऐनो तो बालिग वी माई हिसाब करने अलगुन में कोमे मुराहे कुन्ने नोनी एं इच्चे बुन मगर बड़ा अलगुन में बलन जेनी दीनु को मिंगल बालिग वज्जे ए हिसाब करने अलगुन एने की कोबेरी गोत गवान दे मी मुहिम पॉइंट की ओम तो होगा मी सिनुल मुराहका बलाग विस्तफात हम एगो तक मफहूम शबाब विस्तफात एम वीमा गिना कौम तो होगा मी एबु हुरी हम alwahin shababunge gotuga hama mi tera haru mi tinta e hisabum fishing mes bala in algonda ves kommes hisabakum mihiri wegen kommes de mingane genei fu mihiri ena mesti faha kore point war rangalo hama tiyam hagige wa ka algon war appoda gabu ad algonda mi faha kolani suwala amas kolani ustaz ali ibrahim den timbe folmes warang ilmi wahaka koltaken hama hushalu wa wani war boda shukur veri wange kamattaka den algon faha kora gotuga boda mi
zuwanu magugelleni kiwe alugud me hodumage beenumak wani en komme kame denegane fa den eyan hallu hodum enemes den balala eruga e kankama hallu taka tankole duru kaman aluguna faha korwe egoto mi magugelluma fahu den miyanani magugelligen diya nudinuma kurevidane kanta den etanuga darin otima aluganda tankole duru etanuga aluguna me wahaka dakkamo midani zuwanu na medu wima hakigatu ga aluganda gabul kuragotu ga etan amaz kollam wani zuwanu magugellen diya nudinuma taka kurevidane kanta takade migetene furatama kamegge gotuga hama mi fahaga koraba famiwani daringe mainna ki rangalu diinverin kam gabu masalen ehname setanuga mainna bafain e mam bafain jumla kon annam wani hamekani mami hadi kitame rangalu vi kam gaviya sailage ismi hege gotuga mi hunnani bappa bappe ki diinveri mi heka nuwa kam gavinam wara undaguwane anik anik kolon islam deenuga balalaruga muslim manhenaka gairu muslim firihenaka kæveni ves nukurevene deenuga wara bodan baru alwa fonna kam mi bappa rangaluwon e gairu muslim manhenaka eba kæveni kureve ahulu kitabiya kam gawana ma muslim firihena kaave sehme emmi asasi ebba du kolle fa kangal gon faha kollana den devaneya mi faha kollana kujja duniyan ufam wama faha kura kandata mita boda faha kurawa bevani ka malgon men aslo focus kurambi mi umuru furayan anna iruga kujja mi magun kasala gen da iruga zuwan umuru furaga den eneya rangalu kuruma kurane kantattake mige terega hagigatuga mi aili gotum ves adi skulu ma holum ves algon men mujtamam ves kurevidane kantattake fahaga kollon rangaluwane den huswa gotuga ves sama ega ves algon men kudinna kurvidane kantattake hama fahaga kolla fa ekantatta dalwandu mi gabul kurani hagigatuga mi kantattan itura dirasa kollun war rangale den debe fulunge bahos ebbahosakan hedde venama waran ottaru harwane shukriya hagigatuga mi dirasa kulamun deeruga mi bahas mi kanrala fa oti diha safhaya bar safhaya de menu kanne yat ting hama mi kuru kollan igato bola masaka kurawni den algundu sama ihsas kurave unikan igato hama ai mi madukan malumat algundu hingam jewaraka malumat himana nulebe den mige kurambi kandattaka sida highlight ko fan ekam ga de dini nazar ka bola algundu focus ko fahunna igato fahubat be fon ballawala bima igola ganna ka den hama ya ay ko ki galgon visnalin algon enge mi hama comment ta ka ki mi wala musadikan libigen dana comment ta ka den hama ya ay ko ga mi ga tawsiya algon husailo ma poga group masakata hotere mi tawsiya anna iruga mi hammin komme paper ka waki bataken as mi unifa ba baya komme sara gafuri ham kam libigen dana kam algon hori ummidu koggande e kantatta kannega mi annani iraal kurawi الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد مع حضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تنبيه فلوم بسوشيالو في بحث تحكي ورق قيم ورق فاداهوري ورق نقول بحث تحكي كما أرون قبول كرن هذه هم AI كيغا تنبيه فلوم أرون هيتوجي أم فهمينو إخلاص كمايكو إكمتك شكر أداكو الله سبحانه وتعالى بيكالونا هيو جزاء من بركة ديو مانجدي الله حضرتك دعاء دانو هذا أروانوغا خيال ميكاموغا دان نوالا قستكراتي واهكا بيفلونا حسا كولانا هذا مغفرد مغي دنياغا شيطانا غي واهكا شيطانا غي دورو بحثغا آسو إنما دكتور إسحاق هذه هم أستاذ علي إبراهيم جي بحثوا هيمن وباف إنما ورا رجلوا يسكما ألوانا فها كروه أي ما غفر دوم جي كندت هوجي إم اسم استريا كي شيطانا كما وأنا كم شاكين هوري كمان نو الله سبحانه وتعالى وحي كروه فدائن ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إم بما شيطانا مسك كرا إم ما جنو سوبكي إم ما جنو مسكتكي أي ما غفر دو إم بما مي بحث جابس شيطانا جي دورو أسوينا ورا رجلويس أدي شيطانا ميستكم مغفرة دمتكا إنا مسكة كورا غويفس مثالك علم جهدرين اللي هو فوي شيطانا أميهكو مغفرة داني أميهكو أم كورا هوا كامج ترين مثالك دين اللو بكورا أميهكو دينو جترين يجي حدود بير كوراني فافتك أراجعنا بينو وأميهكو
e faafata hoge tereng mi emiha ekamak dahiveti kurwa emiha ko mi e daira ge terenne magfuredun shaytana kuriye gendan ehem bima shaytana ge dawr miga himanu wala fenna war rangalu wis ehem balgonda fennani mi itura furihama ko labban e babes himanu bage den adi hama ehemme ustaz muhammad jawad yusuf ke bahs ka ibay mi anam suratu ge وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله آية دي رسول الله صلى الله عليه وسلم جي حديث بس هم نوافق كم بس وركا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم جي كوريفون متيجا رونجي كوريف سوي كما أدي ديجو رونجي دفرات وجا خرس رونجو تك كوريف سوي كما مي الصراط المستقيم كي ميكن سبل كي هم مغتها كي مغفرد ما قولي كندت كي بوري هم حديثا آية تفسير أسونا حديثا هذه خاصة قتك ابن الجوزي كورسوا فوا كورهم بس يمانو بالا وإنما مغفرة مجا كندهوجا ميد النبي زوانو ما وقول لي بحث قتريجا إكان يمانو بالا فإنما ورا رجال وانا كما ألوانا قبول كوري هم بقى واها كما دنا والا مفروض تجيبينا كوري ما دي جنو كورانا جزاكم الله خير. هذا شكرا شيخ فريدة يا هشام خيالة أقول خيالة dem hisabun suwaluge session nimuni dem 15 minutuge muddat den arwan tiya be funna oriabe fun group discussion 15 minute iru fam pattawani husaru ema mi waktu fesge 15 minute iru e bottiya be fun kodi bismillahir rahmanir rahim هذا قرجه جامي ما مهار تبيفرون خيار فروتا وشارون بينهم فرو جماعة كارون فرصة تورون كون جماعة تو تجارونتي جروب بيتو هذا كوريا جنة بسم الله الرحمن الرحيم فروتا مامي جروب ديج فراتون أقول مي بيبر وشيء تين إلمورينغ بس وربودا مرحبا هذا شكر دانومو مي جروبون أقول مي مدوغا مشارا كوجن مي ده بوينت كي ماتشا واقع دكوني أي زوانو ماغون جلني كي بتو أي مي واقع بيبر وغاس واقع ده فماولو إكترين أي بوينت كميتي شيطانا كي وسواستا دهوانا بوينت كميتي مستوى تكتي وبا مستوى تكتي هوري هنوبا كمي أصلو كموجاون تينميت أجيدا كباليكاشكان هترميت إكاشيجن وابرا ديني هيرون تريكان نتو دميك حلقة تون أقول من واحد كي فاست بوينت من واحد كي ونو إكترين فرطة كما كي أجيدا هردنا كروماتكا جام كوفا تربابي مؤسسات أو دورو يتورا هردنا كروم دهوانا بوينت ميتي اقتصادي دولهيو كان عائلاتك فوركود دينما مسك كروم mi timwana kam kamiyati zuwanunge huswagu tarangutuga heda kurumuga mahole kama behe muassasata kunga ama koddinu hatarwana pointa kamiyati zuwanu dangalutuga tarbiyat kurumattaka mambe fanna belniveringe helunteri kurum programata kama behe muassasata kun hingun demme fahu pointe gotuga meti fassana point zuwanun harudana kurumattaka media ge dawru itura harudana kurum ei media yagun media ge dawru miharo waragine zuwanun take aslu ege mi memunge magun gelligen da kama mi dirasa takuma se bangeti mi foshada paperon se bange himima mi aduga media hegotuga beenun korevijje kamuga waninama zuwanunge uluma gulun harudana wane kama agun me grupa the media terrain lafa mi magan elun mi digital dostare kamuga wati mmms media galiya komme khabaraki komme cheki se rangalo chekama balagen mi hunge ulma gulun gota battan kuratiwe e magun men wara mi wagutu kudakama ku gagun men nimmalani wara boda shukru dannam dengo group fursat darwam agun men faratum mi group ga ituru mi point wata agun ma aliyalo walatiya mi itura fahum fursatu agun me libene kom me dukuram wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh opia kom group ek hi neto tayar to Bismillahirrahmanirrahim. Paper hosor with imbe funne sangum mar brush kur danno
hagigate wara bod masakate tembe fon kora wafati den agol men group ko mashara ko mafoga agol men sebhori bay kantata agol men me kure vidana kama fenne kantate ko shala pege terega bay zuwanu magelni kiwege mikama be ko pass point bay den agondo ehmay kane surkhita dannawala na malumat takate be funna ಪ್ರಥಮಯತಿ ಹೃದನ ಮುಜ್ತಮ ಬಿನಾ ಕೊರೆನಿ ಬಿಂಗಾರಂಗಳ ಕೊರೆಗೆನ್ ಕಮ ಮಿಗತನ್ ಜವಾಜಿ ಹಯಾತ ಫೆಶಮುಗ ಕಾಯವನಿಗೆ ಕುರಿನ್ ದೆಫರಾತುಗ ಐಲೈನ್ ಅಲ ಕಾಯವನಿ ಕೊರೆ ದೆಫರಾತ ದೀನಿಯ ದುನಿಯಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಫೋರಕ ದಿನು ದೇವನ ಕಮ ಮಿಗತು ಆಗಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾ ಕೊಫಮತಿ ದರಿನ್ನಂ ಆಯ್ಲಿ ವೆಟ್ಟಿ ಗಾಮ ಕೊ ದಿನು ಮಿಗತನ್ ದರಿನ್ ಬೇರುಗ ಫರಾತುಗ ಮಚ್ಚ ಐಮಚ್ಚ ದೂಕೊ ನುಲು ಮಿದನ್ನಿ ಮಿ ಗೇಗ ಗೆಂಗುಳೆ ಬೇರು ಮೀಹಗ ಮಚ್ಚ ಕುದಿನ್ ದೂಕೊ ನುಲಾವಾಹಕ ತಿಮನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಯತಿ ಗಾವಮಲ್ಲಿ ಬೆ ಆಮ್ದನಿ ಇನ್ಸಾಫಿರ್ ಕಮಾಯಕೊ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರದಕ ಬೆಸ್ ಫರದಗೆ ಹಗ್ಗು ಲಿಬಿದಿನ್ಮ ಮಸೆಕ ಕುರುಂ ಹತರಣ ಕಮ ಕಮಿಯತಿ ದರಿನ್ ತರಬಿಯತ್ ಕುರ್ಮ ಬೇನುಬಾ ಹುನರ ಫಣ್ಣು ಕಮಾಬೆ ಮೊಸಸಸತು ತಕುಂ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ತಸ್ಕೊದ್ದಿನೋ ದೆನ್ ಫಸ್ವನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾ ಕಮಿಯತಿ ದರಿಂಗೆ ವರಗ ರಹಮತಿರಿನ್ ಗೊತ್ತು ಕಾ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾವೆಗೆನ್ ತಿಬೆ ಏಕದಿನ್ ಬಗುತ್ತಂ ಹೇದಕರಾಗ ಬಲ ದರಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂ ಫೆನ್ನ ರೋಗ ಕಂದತ್ತ ಬಗುತ್ತುಂ ಪಿಯವಳೆಳುಂ ಅದಿ ಹವನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕ ವಜೀಫಾಗೆ ಫುರ್ಸತು ವೀಹಾವೆಸ್ ಅವಸ್ಗೊತಿಗ್ಗ ತನವಸ್ ಕೊದ್ದಿನು ದೆ ಮೀಡಿಯಾ ಗವಸೀಲೆತ್ತಕ ಅವನು ಮೆಂ ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಬೆ ಫಾಹ ಕೊಫ ಪ್ರಥಮ ಕಮಕಿ ದಿವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆಟ್ಟ ಫೆತೆ ಗೊತ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಬಟ್ಟಂಬೆ ಫಾಹರುನ್ ದಿವನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಮ್ಮತಿ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಣಂ ಕುರ್ಮಗ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಂಗ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಗ ದಶುಂ ತರಿನ್ನ ಎ ಬೇಣಂ ಕೊರಬೇನ ಇಂಜಾಮ್ ಹಮಜೆಸ್ಸುಂ ತಿಮೋನೆಕಮ ಕಾಂಗೋಣಂಬತಿ ಸರ್ಕಾರun ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರೆನ ಇಂತಜಾಮ ಹಮಜೆಸ್ಸು ಮಿ ಆಂಗೋಣಂ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾಹ ಕೊಫರಿ ಕಂದತ್ತ ಕರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ තිනකොන් හුසෙන් අබ්දුල්ලා සයිද් වාහක දක්කණි අලුගොන් මේ හුෂාලා ෆොරේ මේ පොයින්ට් කියාලාන ඒකුරින් වර රංගල මාලුමාත් ක එකුලේ පේපර් කොළ මිකොළ හුෂාලා ෆවාති වේ හුරිහා බේ ෆොනවස් පේපර් හුෂේල වේ හුරිහා බේ ෆොනවස් ಶುಕ್ರ දන්නවා ಫುರುತಮ ನುಕುತಾಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂ ಫೊಣವಾ ಹಬರ್ತಕಾಯ ಮಾಲೂಮಾತಕಾಯ ಇಷ್ತಿಹಾರತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗಿಯುಗಂಡುಗೆ ತೆರೆಯ ಫೆತ್ತುಮಟ್ಟಕ ಮಿಂಗಂಡು ತಕೆ ಕಂಡೆಯಳು ದೇವಣಕಮಕಿ ಮೀಡಿಯಾಗ ಹಬರತ ಇಸ್ಲಾಮು ಬದನಾಮವಾಗುತ್ತ ಇಕುಲವಾ ಲೈಫಾ ಹುರುಮುಗೆ ಸಬು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜುವಾಣುಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮೆದು ನುಬಾ ತಸವ್ವುರೆ ಉಫೆದುಮುನ್ ನುದಾಫದ ಗೊತಕ ಹಬರತ ಬಟ್ಟಂಕರು ತಿಮ್ಮಣ ನುಕುತಾಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಜುವಾಣ್ನ ಅಮಾಸ್ಕುಗೆ ಹಿಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತವಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಖಲಾಗಾಯಿ ಅಗೀದಾ ಆಯ್ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಕುರಿಯರುಮಶಾಯ್ ತಮದ್ದುನ್ನ ಬಾರು ಅಳಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಹಾಮಕರು ಹತರವಣ ನುಕ್ತಾ ಸಿಯಾಸಿ ನುತನವಸ್ಕಮುಗೆ ಸಾಬುನ್ ಜುವಾಣುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಕುರ ನೇದವೆ ಅಸರುತ ಕುಡಕೊ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವಗುತಾಯಿ ಫಿಕುರಾಯಿ ಹಕತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಗೀದಾ ಆಯ್ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಮಚ್ಚ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮ ಕುರೆವೆಂ ಹುರಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಇತುರು ಕುರು ಫಸ್ವನ ನುಕತಾಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ತಹಸ್ಸುಸಕುನ್ ತಹಸ್ಸುಸ್ ವಿ ನಮಸ್ ತಾಲೀಮಿ ಹುರಿಹಾ ಮರ್ಹಲಾ ತಕೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಏಕಮಾ ಎ ಮರ್ಹಲಾಯಕ ಗುಳೆ ದೀನಿ ತರ್ಬಿಯತು ದಿನೋ ಹವನ ನುಕತಾಕಿ ಜುವಾಣುನ್ ತಬಾವಾಂಜೆಹೆ ನಮೂನಾ ಶಖ್ಸಿಯತಕಿ ಕಿರಿತ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಯ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಮಾ ಸಹಾಬೀನ್ ಕಂ ಜುವಾಣುನ್ನ ವಿಸ್ನಾ ದಿನೋ ಹವ್ವನ ನುಕತಾ ಜುವಾಣುಗೆ ಹಿತ್ತೌಗಾ ಹೇವಕಂಕಮ ಅಮುರುಕೊ ನುಬಾಕಂಕ ನಹೀಕುರುಮುಗೆ ಆದ ಅಶಗೆನ್ನವ ಮಟ್ಟಕ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬೇನು ಹೇವಗೊತುಗ ಹಿಫುಂ ಫಸ್ ಅಬ್ಬಣ ನುಕತಾಯಕಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ತಫಾತ್ ವಸೀಲೆತ್ ತಕಂ ಫೊಣುವಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮಿಂಗಂಡು ತಕ ನುಫೆತೆ ನಮ ನೋತ ಫುಶು ಅರಾ ನಮ ಇಕಂಕಂ ರಂಗಳುವಾಣೆ ಉಸೂಲೆ ಎಕುಲವಾಲು ಸ್ನಾಫಿ ಕುರುಕುರುಮ ಫಹಗ ಹ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ ಎಬೆ ಫಾಹ ಕುರವಾ ಹಕ್ಕಮೆ ಹುಷಾಳುವಾ ಫೆಬೆ ಅರುಮ ಗುರು ಫರಾತಂ ಗುರು ಫಾತರಕು ಮೀಗ ಫರತಮ ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಹಾಲತ ಬಲ ಮುಜ್ತಮಾ ಗುಡೆ ಇತುರು ದಿರಾಸ ಕುರವರ ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಸಬಕಿ ಮಿಹಾರು ಮೇ ಕುಕ್ಕುರುಮುಗ ವರ ಲಕುದಿಂ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಜುವಾನು ಎಬ ಕುಕ್ಕುರು ಎಕುದಿಂದ ವಹೆಮ ಮಿಕಮುಗ ಇತುರು ದಿರಾಸ ಕುರಂ ಎಬ ಹುಷಾಳ ಗ್ರೂಪ್ දෙවන නුක්තයකි මෑම්බ ෆෑන්නා බෙලනිවරින් හේලුන් තෙරි කුරුම් වර මුහිම මීඩියාගේ zariya බේනු කොග්ගෙන් අදී එන්නුම් වෙස් වසීලත්තකේ බේනු කොග්ගෙන් තිවන නුක්තයකි එකුරෙන්ගේ ෆරායත්තකුම් වෙස් වර බොඩ මේ zuwanu magufradda ne diwasar takkurwe hemima eives mikamuga balanji he nuktayake hataron nuktayake dini gotun zuwanuge fikur badalwe magugelligen da kam fara boda faha kure faswan nuktayake university tawge tawlimuga komme kohegga komme ecche kiyevikam ga yes dini module le hasekon aqida hardana kure kala module le hoshayalo mega hasekon faha kollewani government university ge sadehen tanta ge misal ka engineering kahala echeti kiyawade iruga ಮಾಬಡ್ ಸಮಾಲ್ ಕಮೆ ನೊದೆ ಕುದಿಂಗೆ ಫಿಕುರ್ ಬಟ್ಟನ್ ಕುರಾ ಕಶೆ ಏಮಿಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತವಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದಿನಮೆ ಕೆ ಇಫದನ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಅವ್ ಸಮಾಲ್ ಕನ್ ದೇಂಜೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತವಗ ಆಸಿ
hawna nukta ki hukum tanfiz ko mujtama'an emburi anna zuwanunna dini aqida hardana waanefada khasa program take baki muddataka hingo muhim kamadeke den havana nukta ki social media ga ilmuveringe dawr kudai hemima e dawr ituran hardana ko bodkuram wara muhim ka shukriya ti group sito ito ti di nunto di Demaris shukriya ti wefun den grupi adi kuriya gen algomenge grupu mes eme foratama bahus socialuvi timbe fulna warabboda shukru danno algome mes gabu kora gotuga be fulon kurawa fewani waran aguhuri ilmi masakke pule ade algomenge grupu eme foratama sa jawadege bahusuga fa kulla fa kantataka algomenge faratu mushala paintutaki zuwanunna media amiga hataru point algomenge faratu mushalani eme foratama media ga masakke kora emme farata ki dini hedun terkan huri adi dini kantataka ihtiram kora bay kamuga hedun ei emme muhim kamuga algomenge grupun dekeni ei kankar angal kora algome masakke ki tamuraka kurias etanuga efikuruge mihum nekkamuga wana mayege deve natija nanana kam algomen dekeni ade devana point gotuga rajya islami duniyege muhim mawduta kan ali alwala adi efada tantanuga khabarata dirasa korana bay ko feddun ei bay fara film kole mihege nuni duniya gomes mashhur mihege enage series ta nuni ene emme ginen like libe miha kam mikada taakon ta unuje wargina khabarata gomes demihege lobige khabarata gina far fennani ega badaluga islami duniya di rajyege ijtimai muhim masalatoge khabarata dirasa korana bay ko feddu timana point ki media ga fatara huriha ma'lumata ka dakka me manzarta ki islam eginda khilaf nuwafada takete kamuga hedu hataron point ki media hinga isfarata ki emihunge komme daira gun ki kamuga wes dini khiyada fikruga bay kamuga hedu ei algomen zuwanuna media mega fa kolla muhim nukta taki devana bayki zuwanu magu gelleni kiwe me bahus me de bahus algomge faratu me ushalani maganda hatar point magu gellige nudiyuma kurevidana kantatta kamuga algomge group me ushalani me faratama e zuwanunna emihunga mahawluga rangalu riti aadatake daskodinu misalaka avatterina kame hituma avatterina gulum badahe kurma adi دينا خلاف موافد إسلام ريوتي أخلاقك عادة دسكت دينو إيه مهم فرتم بينك قطع على فا كورني إيه ريتي أخلاق ريتي تربية ريتي نموناي زوانو نماغو دكينه كما على دكين دهونا بينك قطع مي دارين تربية كوربين رانغلو ويتة قائم كدينو سوالي رانغلو مجتمع ميهم رانغلو بياكولة تناكم ريتي عادة efada vette gaam wajjiya darinnan ege rangal tarbiyat libena kama galmen deken timana point gotoga tarbawi muassasata ki islami usutaka riya kora ad islami gigonda fete tantan kama hedum mi mitanges emme boda algom mi ishara korana misalaka ta'limi daira kama vias ta'limi muassasa ga tibba befulna adi ege dashum ase koran tibi mihonnaki ei koma muassasa kama vias dini kankama usutaka riya kora gigonutaka fete fada bayak kamuga uma algome boda ni dekene emme faw point gotuga zuwanu magu gelligenda sawtaga terega mi ta'limi tarbawi siyasat kandalan tibe farata ki dini hedun terikan hunna adi dini kankama lobi kora bayak kamuga heduma iskandino mi algomenge hoshantai shukriya uriya jamaat takabis waran rangaru waran bina kuraniwi khiyal protake tibe from algonmenge zuwan ilmurin ushal wade ba adi hendunu ge session gavis hemima algonmenge rad kurabiya mihuriha afkar take jama koggen ittan koffa algonmenge emme masaka kurani algonmenge zuwanu islah kurangirad kurabiya zuwanu kanyennu mori mujtama emima tiabe from ge himmatun ekam wani kam algono midu kurang den
ඉරාදකරයා තිම්වන සෙෂන් පෙෂේනී මාදම 21 නොවැම්බර් 2015 හොන්හිරුද්දුවහුගේ හැඳුණු අශෙජ්ජායරු එම මිරේගේ අරුගණුමෙන්ගේ මිසෂන් නිම්මාලනී තියබේපුන් දෙව්වි එබ්බාරු ලෙබුමා කුරවි මසක්කපුර්තක කුරවි ඛියාල් පුර්තක ශුක්‍ර දන්නවමු وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته